자, 오늘은 욥기 25장을 강의하겠습니다. За хэдүүл өнөөдөр Иов номны 25 дугаар бүлгээр орж байгаа. 네, 지난 시간까지 이제 욥기 24장 했으니까 오늘 욥기 25장 Мгм. 사람의 비천함입니다. 사람의 비천함. Мгм. За өнөөдөр хэдүүлээ Иов номны 24 дугаар бүлгэрөө өнгөрсөн хичээлээр ордуулсан бол өнөөдөр болохоор 25 дугаар бүлэг эхлэх чинь тийм ээ. За хүний байдал, хүний мөн чанар гэсэн болов. 네, 여기는 이제 두 개의 대지로 나눌 수가 있는데 첫 번째는 하나님의 위대하심 1절로 3절. Мгм. За 1절로 3절. 네, За 하나님의 нэгдүгээр нь 위대하심. болохоор мгм. За энэ агуулгыг 25 дахь бүлгийн төлөө хоёр хэсэгт хувааж үзэж болно. Эхнийх нь болохоор 25-ын 1-ээс 3 дугаар хэсэг байгаа. 3 дугаар эшлэл. Бурхны төгс байдал гэсэн. 하나님의 위대하심 1절로 3절이고 두 번째는 사람의 비천함은 4절로 6절입니다. За тэгээд а үлдсэн нөгөө хэсэг нь болохоор чинь хүний сул дорой байдлын талаар болохоор 4-өөс 6 дугаар хэсгээр гарч байгаа гэсэн. 여기 욥기 25장은 수아 사람 빌닷이 한 말입니다. Мгм. Билдаа за энэ дээр болохоор Билдадын хэлсүү гарч ирэх юм байна. Шуух хүн Билдадын хэлсүү гарч байгаа. Шуух хүн Билдад. 네, 그 욥의 친구들 중에서 수아 사람 빌닷이란 사람이 한 말이 세 번 나오는데 첫 번째는 8장에서 처음 나옵니다. Мгм. За энэ дээр харах юм бол энэ одоо Йон хүм дээр энэ Билдадын хэлсүү 3 удаа гарч байгаа. Эхнийх нь болохоор 8 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа. 욥기 8장이 이제 수아 사람 빌닷이 한 말인데 그 욥기 8장에서 보면요. 아주 참 그 빌닷이 한 말 중에서 아주 우리가 참 그 좋아하는 성경 구절이 하나 있어요. 5절 말 아니 저 7절입니다. 8장 7절에 아니 7절. 이게 욥기 8장 7절. 네. Тэгэхээр тэр Билдадын хэлсэн үгнүүдээс одоо жишээлх юм бол эхнийх нь хэлсэн үг нь Йов 8 дугаар бүлэг гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр Йов 8-ын 7 дээр ийм үг байж байгаа юм. 여기 읽을까요, 목사님? 이 말씀이 뭐 막 그 액자 같은 거에도 많이 써서 걸어놓고 뭐 여러분들 이렇게 많이 써놓는 말씀 중에 하나요. 혹시 거기는 모르겠지만 거기 보면 음흠. 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 창대하리라 이런 말씀입니다. За энэ дээр харах юм бол тэгж जैन тий чин эхлэл чинь бага байсан ч төгсгөл чинь агуу их болно гэсэн. Тэгээ энийг болохоор хүмүүс үгүй ямар нэгэн зүйл эхлүүлэхтэй ч юм уу тэг хүмүүсийг урамшуулахтай ч юм уу их ингэ бичиж өгдөг ишлэл гинэ алдартай. 뭐 이 말씀이 뭐 이렇게 사업을 하는 사람이라든가 아니면 뭐 식당을 한다든가 뭐 이런 음흠. 일을 하는 사람들 보면은 이 성경 구절을 이렇게 많이 걸어놓은 모습을 볼 수 있습니다. Э. Тэгээ ялангуяа жишээлх юм бол Солонгост ямар нэгэн бид нар ч гэсэн тэгдэг шүү дээ. Ямар нэгэн зүйл эхлүүлэхдээ ингээд нөгөө эзний ерөөлийн үгсүүдийг ингээд бичиж чаддаг шүү дээ, тийм бизнес эхлүүлэхдээ ч 내 юм уу, 시작은 미화가 рекламац 있으나 хийхдээ ч юм уу. Тэгэх юм бол энэ үгийг бас их ингээд их 내 나중은 тавьж байна. 심창대하리라. 이 말씀이 누가 했는가 하면은 바로 수아 사람 빌다시 한 말입니다. Энэ болохоор чинь шуухан Билдадын хэлсэн үг юм байна. 다 좋아하는 말씀이죠. Тэгээ бүгд ингээд уншихад ч гэсэндээ гоё үг байгаа зү тийм. 그다음에는 18장에 욥기 18장이 바로 수아 사람 빌다시 또 한 말입니다. 두 번째로 한 말이에요. Мгм. За хоёр дахь нь болохоор чинь 18 юм уу? 18장. Мгм. За 18 дугаар ишлэлээр гарч байгаа. 그리고 이제 세 번째가 바로 오늘 본장인 25장입니다. Мгм. Тэгээ 3 дахь нь болохоор өнөөдөр 25 дугаар ишлэлээр гарч байгаа гэсэн. 이렇게 수아 사람 빌닷도 상당히 그 성경의 깊은 진리를 깨달아서 이렇게 말한 것입니다. Мгм. Тэгээ энэ шуухан энэ Билдадын хувьд болохоор чинь яаж вэ гэхээр тодорхой хэмжээний биеийн талаарх ойлголтыг нэлээд авсан юм хүн байна. Чинь жамаар 어, мэйл хийлгэсэн тэрийг нэг хоёр хүн гаргадаг үчтэй нэг агуулгын жишээ харах юм бол бичсэн ба. 그 Хоёр хүн гаргаад тэрийг 빌닷은 ойлгох солиосон. 그
그렇게 보편적인, 즉 하나님을 섬기는 사람으로서 이 보편적인 진리를 들어서 욥에게 말한 것입니다. Мгм. За тэгэхээр харах юм бол тэр яг нөгөө нэг ер нь одоо яг нөгөө яг байх хэвээр зөвүүд гэж байгаа те үннүүд тэрэн шиг хэлж ийн гэсэн үг те. 그래서 2절 말씀에 보면은 하나님은 권능과 위엄을 가지셨고 지극히 높은 곳에서 화평을 베푸시느니라 이렇게 말씀했습니다. За тэгээд нөгөө нэг ер нь маш тийм энгийн ойлголтын талаар бас ярьж чана гэсэн үг. За нэг хоёр дээр харах юм бол тэс дараа нь шүүх хүн бэлдад хариулж хаанчлал хийгээд аюун шиг нь өөрийн өндөрлөгт амар амгаланг тогтоодог түүнийхээ гэж хэлсэн. 네, 여기서 이제 빌닷은 하나님이 어떤 분인가에 대해서 이제 소개하고 있는 것입니다. Эндээс харах юм бол хэдүүлээ бэлдад нь яг ямар хүн бэ гэдгийг бас эндээс харж болох юм. 자, 보면은 하나님은 첫째는 능력과 즉 능력이 있으신 분이라는 거예요. За эхнийх нь болохоор чинь бурхан болохоор хүчтэй гэжэндээ хүчрхэн нэгэн гэж хэлсэн. 그리고 위엄이 크시다는 겁니다. За тэгээд түүний аюумшиг наагуу гэсэн тийм. 그리고 또 지극히 높은 곳에 높은 하늘에서 화평을 베풀어 준다고 했습니다. За тий бас үсгэлээрээ дээд тэнгэрээс тий амар амгалан тогтоодог гэж. 그러니까 하나님은 이 하늘과 땅을 능력으로 창조하신 분이라는 것을 빌닷은 믿고 말한 것입니다. Ингээ бурхан үсгэлээрээ тэнгэр ба газрыг бүгдийг нь тэрээр захирдаг гэдгийг хэлж гисэн тий. 그래서 천지 만물을 말씀으로 창조하신 분이 바로 하나님이시라는 것을 빌닷은 분명히 믿고 말한 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэнгэр ба газар дээр байгаа бүхий л одоо зүйлсүүдийг бүтээгээд бас захирдаг нэг нь бол эзэн бурхан гэдгийг бэлдээд мэдчихсэн тий. 그리고 죄로 인해서 불화한 이 세상에 화평을 베풀어 주신다고 그랬습니다. Тэгэнгүүтээ бас гэмээс болоод энэ дэлхий дээр яг гэсэн бэ хилэнгтэй аюумшигыг бас авчрах нэг нь бол бас бурхан гэж хэлсэн. 이렇게 빌닷은 하나님이 그 권능으로 천지 만물을 창조하셨다는 것을 말하고 또 그 인간의 그 모든 그 죄를 다 사해 주시려고 즉 예수 그리스도를 이 땅에 보내서 우리를 그 하나님과 화목하게 하신 분이라는 것을 알고 말한 것입니다. Тэг бэлдээтэй болохоор тэгэхээр бурхан биднийг бүх асуудлыг шийдэж өгөхөөс гадна бид нарыг гэмээс болоод энэ дэлхий дээр тэг нөхөх байсан ч гэсэндээ тэр гихтээ амар тавийг тогтоож өгдөг бидний мэдчихсэн нэг. 사람은 죄로 인해서 하나님과 원수가 되고 또 하나님과 멀어졌습니다. Тэгээ бүхэн яасан бэлээ гимээс болоод тий бурхантай одоо өстөн болоод тэгээд яасан бэ холдсон байгаа тий бурхнаас холдсон байгаа. 이 죄값은 사망이기 때문에 우리는 다 죄값으로 멸망받고 지옥에 갈 수밖에 없는 자들이었습니다. Тэгээ тэнцээ хэлсэн тийм ээ ямар нэгэн байдлаар гмийн төгсгөл гэдэг зүйл болохоор ч өвхөл байдаг юм аа гэж хэлсэн. Гэтэ хүн болгон гэмтэйг бол хүн болгон ч гэсэндээ өвхөөс аргагүй байдалд орсон гэсэн. 근데 그렇게 하나님과 죄로 인해서 원수가 된 우리를 화목시키기 위해서 하나님께서는 바로 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주신 것입니다. Тэгээ бурхан яаж болов? Бурхан бидний бүх хүмүүс өвхөөс аргагүй болсон учраас Иесус Христийг энэ дэлхийд илгээсэн гэсэн тийм ээ. 그래서 그 죄를 사해 주시기 위해서 바로 예수 그리스도께서는 십자가에서 피를 흘려 주신 것입니다. Тэгээд бидний гмийг уучлахын тулд яасан бэлээ? Цагламай дээр Иесусыг одоо цовдлсон гэж байна тийм ээ. 이제 그래서 예수 그리스도를 누구든지 믿는 자는 다 이제 죄 사함을 받고 하나님과 화목하게 되고 하나님께 나갈 수 있게 됐습니다. Тэгээ энэ Иесус Христэд тэг итгэсэн хүн болгонд итгэлээр дамжуулаад нь тэг гмийн уучлалаас тэг гмийн уучлалыг хүлээж авахын боломжийг олгосон гэсэн.
그러니까 이 수아 사람 빌닷이 하나님은 권능과 위엄을 가지셨고 또 지극히 높은 곳에서 화평을 베풀어 주신다고 이렇게 말하는 것은 진리입니다. Яагаад тэгэхээр энэ шуухан Билдатыг хэлж байгаа тийм ээ. Одоо хүний талаар хэлж байгаа агуулгууд нь үнэн гэсэн үг. 그런데 이 진리를 가지고 욥의 권위와 그 의의를 무시하려고 한 것은 잘못된 것이라는 겁니다. Мгм. Гэхдээ Билдатын хувьд болохоор хэдчигээр үнэн ярьж байгаа боловч тэгээ энэ үнэнээр Йовын одоо нөгөө байдлыг тэг үл тоож тэг үннээр ингээд нөгөө чичилж байгаа түүний хувьд болохоор жоохон буруу зүйл болж байгаа гэсэн үг. 욥은 하나님 앞에 정직하고 의롭게 살았기 때문에 그 사탄이 그 시기를 해가지고서는 시험을 한 것입니다. Тэгээ Йовын хувьд болохоор чинь тэрээ Бурхны өмнө зөв тодорхой цэгцтэй өөрийнхөө амьдрсан учраас сатан яаж байгаа вэ? Йовыг тэгж одоо шийтгэхээр болсон шүү дээ, тийм ээ? 그래서 욥에게 많은 그 고난과 또 이렇게 환란이 오게 된 것은 뭐 욥이 죄를 지었기 때문에 그런 고난이 온 것이 아니라 바로 Мгм. 하나님 앞에 바로 살려고 했기 때문에 그런 고난이 왔다는 것입니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол Йовын одоо байгаа байдал нь түүний буруугаас ч юм уу болсон юм биш. Харин яасан бэ? Харин сатан түүнийг одоо сэгсэрчээсэн тийм зүйлс болсон байгаа. 우리도 말씀을 지키려고 그러고 성경대로 살려고 하면은 이런 많은 핍박과 고난이 온다는 것을 알아야 됩니다. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ яах ёстой вэ? Библийг дагах гэвэл тийм яг Библийн үгийн дагуу амьдрах гэдэг хичээх үед ч гэсэндээ тодорхой хэмжээний одоо сэгсрэлт, сорилт ийм зүйлтэй заавал тулгардаг гэдгийг санах хэрэгтэй. 그래서 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라고 말씀하셨습니다. Тийм учраас Христийн дотор зөвөр амьдрах гэдэг хичээх чинь заавал яах вэ? Хавчлага ямар нэгэн сорилтонд орох болно гэж хэлсэн. 잠깐만요. 네. 선생님 잠깐 문 좀 닫고 올게요. 네네, 그러세요. 네, 그, 오늘은 밖에 날씨가 추워. 바람이 불어가지고 계속 열리네. 이래가지고. 네, 이 한국은 지금 많이 따뜻합니다. 그냥. 네. 네. 여기 디모데 후서 3장 12절 말씀입니다. 참고 성경이. 네, 디모데후서 3장 12절 네, 말씀. гэтэл 2-р Тимот номны 3-ын 11-ийг харъя. 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라. 그 말씀입니다. Мгм. За 2-р Тимот номны 3-ын 12. За энэ дээр ямар агуулга байна гэхээр гэсэндээ үнэн дээр Христ Есүс дотор итгэл сүсгээр амьдрахыг хүсэгч бүх хүн авчигдах болно гэсэн.
아멘. 말씀대로 성경대로 살려 그러니까 여러 가지 핍박이 오게 된 것입니다. Мгм. Өөрөөр хэлбэл тийм бид нэр Библийн дагуу амьдрах гэх үед яадаг вэ? Дандаа ямар нэгэн байдлаараа юу орж ирнэ гэсэн тийм. А, 말씀 지키다가 그 핍박을 당하게 되면요, 낙심하거나 좌절하지 말고 하나님 앞에 감사해야 됩니다. тэгээ бид нар яах вэ? Ямар нэгэн байдлаар асуудал гарлаа гэж үзэхэд өө гэд урам уурах биш харин эзний өмнө талархах хэрэгтэй гэсэн. 그 말씀 지키다가 핍박당할 때에는 그로 인해서 하나님은 영광을 받으시고 또 내 믿음이 자라나게 되고 또 마침내는 하나님 앞에 복을 받기 때문입니다. Мгм. Тэгэхээр яагаад тэгэхээр бид нар ямар нэгэн байдлаараа тийм харилцсан эзний өмнө зогсох үед хичээх гээд үзэх үед эзэн яах вэ? Буцаагаад тэр одоо эзний өмнө зогсох гээд хичээж байгаа тэр байдал дээр буцаагаад шагнал өгдөг. 네, 다니엘 같은 경우도 보면은 말씀 지키려고 하다가 그 다니엘을 미워하는 사람들 때문에 사자굴에 들어가게 됐습니다. Тэгээд гэхдээ яг ингээд нүн тэмцэх үед те амар биш. Жишээлбэл Даниэл яасан бэлээ. Өөрийнхөө итгэлийг те эзнээс өвгцсөн тэр итгэлийг авахын тулд итгэлийг одоо сахихын тулд хичээж агаад сүүлдээ ингээд юуны арслангийн нөхөрч гэсэн шийдэгчиж. 그래도 다니엘은 뭐 원망하거나 불평하지 않고 하나님 앞에 기도함으로 그 사자굴의 시험을 이겼습니다. Гэтэ Даниэл яасан бэлээ. Тэглээгээд одоо ямар ч шидэгдсэн ч гэсэндээ итгэлээрээ дахиад гарч ирсэн баг тий. 그렇게 사자굴에서도 하나님께서 사자들이 잡아먹지 못하도록 다 막아주셨습니다. Тэ тэр арслангийн нүхнээс гэсэн яасан бэлээ. Бурхан түүнийг хамгаалж өгсөн тийм ээ. 또 그 다니엘서에 보면 사드락, 메삭, 아벤느고라고 하는 사람이 나오잖아요. 하나냐와 미사엘과 아사랴. 이 세 사람은 그 풀무불의 시험이 왔는데, 즉 느부갓네살 왕의 금신상에 절하지 않으면 풀무불에 집어넣겠다는 그런 시험이 왔는데도 그거를 잘 믿음으로 이겼습니다. Тэгээд тэднэрийн одоо нөгөө нөхдүүд байж байгаа тийм Шадрах, Месах гэдэг нөхдүүд найзууд байдаг тийм. Тэр найзууд нь ч гэсэндээ итгэлээс ахих үед нь яадаг вүлээ. Итгэлээс ахиж байгаа бас нөгөө нэг юу нэ 100% шиг ингэ шидэгддэг тийм. 이제 이런 시험과 고난과 핍박이 오는 것은 오히려 우리에게는 영적으로 유익하다는 것입니다. Тэг ямар нэгэн байдлаар сорилт ирж ийн гэвэл биднэрт эсэргээрээ яах вэ? Сүнслэг талаас ч гэсэндээ илүү олон биднэрт хэрэгтэй. 그것 때문에 자기 자신은 더욱더 겸손하게 되고 낮아져서 하나님만 더욱더 의지하게 됩니다. Тэгээ тех тусам хүн яадаг гэхээр илүү даруй болдог. Эзэн дээр хандаж найдаж эхэлдэг. Тэгээ яадаг вэ? Би өөрийнхөө одоо тэр нөгөө итгэл дотроо тий эзэн рүү хандаад хашгирч эхэлдэг гэсэн үг. 그리고 하나님께 매달려서 간절히 기도하게 됩니다. Тэгээ бурхнаас зуураад хичээнгүлэн бас залбирах юм тэг нөхцөл нь бүрддэг. 그래서 하나님은 능력을 주셔서 그 모든 시험을 다 이길 수 있게 하십니다. Тэгээ бурхан биднийг яадаг вэ? Хүчрхэгжүүлээд бүхий л одоо юунаас тийм ээ альва зүйлээс ингээд одоо бүх юг ялахад хүргэдэг гэсэн үг. 그래서 그 고난과 시험을 이기고 나면은 자기 믿음도 전에보다 더 많이 자라나고 또 하나님 앞에 복을 받습니다. Тэгээ бид нар яадаг вэ? Итгэлээр ялаад ирэх үед яхаа бидний итгэл ч гэсэндээ эсний өмнө те илүү батчиж ирдэг учраас талархал авдаг гэсэн үг. 그러니까 고난도 하나님께서 내게 복으로 주신 것이다. 이렇게 믿으셔야 됩니다. Тэгээд тийм учраас бид нар яах вэ? Одоо ямар нэгэн байдлаараа сорилт зовлон авч яана гэвэл нэг талаар энэ ч бас ерөөлшлээ гэж бод хүлээж авах хэрэгтэй. 그런데 이제 이렇게 극심한 고난과 핍박이 올 때에 이 과연 그 상태에서 하나님 앞에 원망하지 않고 감사한다는 것은 보통 믿음이 아니면 어렵습니다. Гэтэ бидний хувьд болохоор яг ясгам дээр эзний өмнө ирж байгаа тэр сорилтыг авах үедээ тий талархаад юу ч болоогүй юм шиг аавна гэдг нь бас өөрөө бас амар зүйл биш. 그 요셉과 같은 사람은 이 억울한 누명을 쓰고 감옥에 갔어도 뭐 하나님을 원망하거나 불평하지 않았습니다.
За гэтээ Йосефийн хувьд яасан бэлээ? Буруу ойлгогдсон. Тэг буруу ойлгогдоод юу руу шоронд орсон ч гэсэндээ юу яадаг тийм ээ. Эзэн рүү хандаад гомдлоо. 그러니까 시험과 환란이 올 때에 누구를 원망하거나 불평하는 것은 이건 믿음이 아닙니다. Бид нар ямар нэгэн байдлаар асуудалд орлоо гэж бодъё л доо. Гэтэ тэр үедээ те одоо юу гэдгийг тэр үедээ бид нар гомдлоод ч юм уу те асуудал инглээ тэглээ гэдэг ингэх юм бол тэр нь ясам дээр итгэл бол биш шүү. 근데 그 사람의 신앙을 연단시켜서 더 믿음이 자라나게 하시려는 하나님의 뜻이 있기 때문입니다. Тэгээ харин тэр те бид нар гомдлохгүй байх шалтгаан нь юу гэхээр тэдгээр зүйлсүүд нь юу яагаад тэгээ тэдгээр агуулгуудаар дамжуулаад бурхантай бид нар яах гэж байгаа юм бэ? А, Эзэн бурхан биднэрт өөрийгөө таниулахын тулд гэдэг гэсэн тийм. 그래서 죄로 인해서 이렇게 다 멸망받을 수밖에 우리를 구원해 주시려고 이렇게 예수 그리스도가 오셔서 십자가에서 대속해 주셨다는 것입니다. Тэгээ бид нар эзэн тийм бид нарыг яадаг лээ өөрийн болгохын тулд цагламай дээр бидний төлөө өөрийгөө ингэж өргөсөн байдаг. 이것이 이제 지극히 높은 곳에서 하나님께서 화평을 베푸신 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол тийм эзэн бидний төлөө яасан бэ? Тэрхүү одоо өндөрлөг тэр оршихугаас бидний төлөө амар амгалан өгөхийн төлөө илгээсэн гэсэн үг. 근데 우리 죄인이 죄를 용서받으니까 이제는 하나님과 화목하게 된 것입니다. Тэгэхээр бид нар гэмт нэгэнтэй эзний нэгүслэр юу яасан учраас эзний нэгүслэр бид нар өршөөл авсан учраас эзэнтэй эвлэрэх боломжтой болсон гэсэн үг. 자, 그러니까 하나님께서 우리의 죄를 용서해 주시려고 예수님을 보내서 우리 죄를 용서해 주신 것처럼 우리도 우리 이웃을 우리 형제를 용서해 주는 그런 마음을 가져야 됩니다. Тэгэхээр бид нар эзэн бид нарыг яасан бэ тийм ээ? Одоо эзэн бид нарыг хүлээж аваад өөрийнхөө өөртөө эвлэрүүлсэн шиг бид нар ч гэсэн яах хэрэгтэй бэ? Иргэн тойронд намайг өвтгөж байгаа тэг ямар нэгэн байдлаар хүмүүс байдаг. Тэр ч гэсэн бид нар тэгвэл эзний сэтгэлээр хүлээж авах хэрэгтэй гэсэн. 그 주기도문에서도 보면은 우리가 우리의 죄를 용서해 주신 것처럼 우리 죄를 용서해 달라고 했습니다. Тэгээ юу гэсэн бэлээ? Бид уучлалыг хүлээж авах ч гэсэн бид өртөнгүүдээ уучлалсан адил бидний өрөөг мөн уучлаач гэж хэлдэг тийм. Тэгж хэлж чадах үс бид нэр байх хэрэгтэй гэсэн. 야, 우리는 하나님께로부터 참 지옥 갈 수밖에 없는 멸망받을 수밖에 없는 엄청난 죄를 다 용서를 받은 자들이기 때문에 우리도 형제가 되게 죄를 범한 것이 있으면은 너그럽게 용서해 줄 수 있는 사람이 돼야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр яах ёстой вэ? Тэр эзний тий авсан шиг буцаагаад бас бусдад өгдөг тийм өргөн сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. 예수님께서도 그랬어요. 형제가 내게 죄를 범하고 와서 회개한다고 하면은 몇 번이나 용서해 줘야 되겠습니까? 했을 때 제자들이 예수님은 뭐라고 말씀하셨냐면은 70번씩 7번이나 하라고 했습니다. Тэгээ эзэн Есүс дээр ирээд асуудаг тий. Ах トゥ ус мань биднийг ингээд тий гомдоогоод биднэртэй асуудал тарих үед бид нэр хэдэн удаа уучлах юм бэ гэж асуудаг. Тэгсэн чинь эзэн үгсэн блэ. 7 удаа өгсөж наадхаа талаар үржүүлж болноо гэж хэлсэн тий. 그 말은 뭐 숫자적으로 70번씩 7번이라는 것보다도 무한히 용서해 주란 뜻입니다. Тэгээ шууд утгаараа бол энэ ч болохоор заавал нэг 400 удаа гэсэн утга биш шүү дээ тоогоор. Харин энэ бол чи хязгааргүй уучлал одоо болсон гэх ирэх байхгүй гэж. 어떤 경우에 용서해 주냐면요. 진정으로 회개하고 뉘우쳤을 때 용서해 주라. Тэгвэл хизээ тэгвэл уучлах юм бэ гэсэн чинь чин сэтгэлээсээ те өөрийгөө буруу гэдэг ойлгоод ирээд уучлахгүй үед нь гэсэн те. 우리도 죄를 범하고 진정으로 뉘우치고 하나님 앞에 회개하면은 하나님이 우리의 죄를 다 용서해 주십니다. Тэр бид нэр те чин сэтгэлээсээ эзний өмнө очоод те гимшээд өршөөл ирэх үед яа гэсэн блэ? Уучлал ингэ ирнэ гэсэн те. 아무리 큰 죄를 지었을지라도 진정으로 뉘우치고 회개한 사람은
하나님이 다 깨끗하게 용서해 주시고 그 죄를 기억도 하지 아니하신다고 했습니다. Тэгээ бид нар хэлсэнтэй хичнээн бид нар одоо айгүй тийм одоо асуудал ихтэй гэм ихтэй ийм байж болох ч гэсэндээ бид нар чин сэтгэлээсээ гэмшид ирэх үед яана гэсэн байзэн заавал уучлаа гэсэн тийм. 그러니까 우리 하나님은 사랑의 하나님입니다. Тэгэхээр бид нар яах вэ? Харах юм бол бидний эзэн бол юу вэ? Хайрын эзэн ба. 이 사랑이 없으면은 어떻게 그 큰 죄를 짓고 와서 용서해 달라고 할 때 그걸 용서해 줄 수가 있겠습니까? Тэгээд бид нар тэгвэл хэрхэн тэр хүмүүсийг уучлах чадах юм бэ? Тэгэхээр яаж юм бэ? Хайр байж л тэрийг уучлах чадна гэсэн. 예수님 그랬잖아요. 내게 그 어떤 사람이 1만 달란트 빚진 사람이 있었는데 그 갚을 길이 없어서 좀 참아달라고 그러니까 그 다 탕감이 줬잖아요. 근데 그 사람이 가서 자기한테 100대 내온 빚진 자를 만났는데 그것을 좀 그 사람도 갚을 길이 없다고 그러니까 그 참아주지 못하고 잡아다가 감옥에 가뒀다고 그랬습니다. Тэгээд нэгэн хүний талаар байдаг тийм ээ 10,000 талантын тий авснасаа болоод тэрэн дээр ингээд найзаагаа уучлах чадахгүйгаас болоод яадаг лээ аач шоронд хийдэг тийм. 거기서 말하는 그 1만 달란트 빚진 것은요, 우리가 하나님 앞에 범죄함으로 다 지옥 갈 수밖에 없는 그런 엄청난 죄를 지었는데 그걸 다 용서받았다는 뜻입니다. Тэгээ бидний хувьд ч гэсэндээ ялгаа байхгүй тий. Эзний өмнө бид нэр ямар юм бэ? Хизээч одоо хүлээж авахааргүй тийм асуудлууд зөндөө өөрсдөө тарьдаг хүмүүс аа. 근데 형제가 나한테 뭐 행위적으로나 또 잘못한 것이 있으면은 그것은 100대 내는 빚진 자와 같은 건데 그거를 용서해 주지 못한다면 되겠냐는 것입니다. Гэтэ бидний хувьд яадаг гэхээр бид нэр өөрсдөө асуудалгүй юм шиг тэгээ ах дүүсийг болохоор тэгээ шууд бараг л геймш чиний буруу гэж тариаддаг. 자, 그래서 하나님은 권능과 위엄을 가지시고 모든 천지 만물을 능력으로 창조하신 분이시고 또 우리의 모든 죄를 다 사해 주시기 위해서 예수 그리스도를 보내서 죄를 용서해 주시고 화평을 이루게 하신 분이다라는 것입니다. Тэгээ бидний хувьд л тийм биш шүү. Тэгээ эзэн болохоор чинь харин бидний хувьд л тийм байхад эзэн харин яадаг гэсэн бэ? Үгүй гэсэн тий. Бүгдийг нэг уучлж өгдөг, хүлээж авдаг. Тэгээ бас юу гэсэн бэлээ? 이제 그게 이제 Илүү 2절 тий. 2절 말씀의 그 이제 내용을 말씀했습니다. Тэгэхээр одоо энэ дээр харах юм бол 2 дугаар ишлэгийг харах юм бол энэ дээр гарч байна тий. Эзэн тэгвэл 이제 биднийг яадаг юм бэ? 3절을 보겠습니다. 3절. Тэгэхээр 3 дугаар ишлэгийг харъя. 그 군대를 어찌 계수할 수 있으랴? 그 광명의 비춤을 입지 않은 자가 누구냐? 그랬습니다. Тэгэх юм бол 3 дугаар ишлэлээр өгсөн 3 дугаар ишлэлээр түүний цэрэгт тоо хэмжээ гэж би юу? Түүний гэрэл хиний дээр өргөгддөггүй вэ гэсэн тийм. 그 군대 숫자를, 즉 하나님의 군대의 숫자를 어떻게 사람이 다 셀 수 있겠냐는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Бурхны тэр цэргийнхнийг тийм хэрхэн тоолох вэ гэж хэлж байгаа тийм. Бурхны цэргийг хэрхэн тоолох юм бэ гэсэн. 여기서 말하는 그 군대는 하나님이 부리는 천군 천사를 말합니다. Өөрөөр хэлбэл энэ дээр хэлж байгаа тэр Бурхны цэрэг гэдэг нь хэнийг хэлж байгаа вэ? Тийм. мянган тэнгэр элчнэрийг хэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм. 근데 사람은 이 천군 천사의 수를 다 셀 수가 없습니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол төв төмгийн эзний тэр цэргүүдийг тоолж чадах хүн байхгүй гэсэн. 그 천군 천사가 과연 얼마나 있겠습니까? 우리가 어떻게 그걸 다 셀 수가 있겠습니까? Тэгээ бид нар тэр бурхны тэр одоо тий тэр их юг бурхны бид нар тэр их одоо цэргийг тэр армийг хэрхэн тоолж чадах вэ гэсэн. 그 열왕기하 6장에 보면요. 열왕기하 6장에 보면은 그 아람 군대가 엘리사가 있는 도단성을 에워싼 적이 있습니다. За 2 дугаар хаад номны 6 дугаар бүлэг дээр харах юм бол энэ дээр юм гэхэлэр чинь одоо нэг юуных нь Дайсууд Элишагийн байсан газар ирсэн талаар харж байгаа. 그게 이제 열왕기하 6장 8절부터
쭉 네. 나와 있는 말씀인데 아, 그때 2-р 6-гийн 8-аас эхлээд хойш гарч байгаа. Арамынхан тий Арамын цэргүүд ирсэн гэж. 그때 이제 엘리사의 사환이었던 그 사환이 그 아람 군대가 자기의 성을 둘러싼 모습을 보고 너무 두려웠습니다. Мгм. Тэгээд тэгэхэд тухайн үед Илишагийн тий Илишатай хамт байсан хүмүүс яасан бэ? Бүгд ингээ айсан гэж. 그래서 그 사환이 엘리사한테 내 주여 우리가 어찌하오리까 탄식을 합니다. Мгм. Тэгээд нэг зарцсан бүр хэлсэн тий үзэгтэн эзэн минь бид нар одоо яах юм бэ гэдэг ингээ хэлж. 네, 그때 한 말이 바로 열왕기하 6장 16절에 바로 대답하되 두려워하지 말라. 우리와 함께한 자가 저와 함께한 자보다 많으니라 그랬습니다. Мгм. Тэгсэн чинь Илиша юу гэж хэлсэн гэхээр 6-гийн 16 тэржилж тэрээр хариулахдаа дүү агтун учир нь бидэнтэй хамт байгчт нь тэдэнтэй хамт байгчдаас илүү олон юм гэвэ. Амен. 그리고 나서 엘리사 선자가 하나님 앞에 기도하기를 여호와여 원컨대 저의 눈을 열어서 보게 하옵소서 그랬습니다. Мгм. Тэгээд тэр цааш Илиша залбирсан тийм. Тэгээд Илиша эзэн минь түүнд хариулахын тулд нүдийг нь нээгээч гэж залбирсан. 그러니까 Амен. 하나님께서 그 엘리사의 사환의 그 종의 눈을 열어서 그 보게 하니까 그 사환이 보니까 오히려 하나님이 보낸 불말과 불병거가 산에 가득했다고 그랬습니다. Мгм. За тэгсэн чинь яасан гэсэн бэ? Тэр ингээд нүдийг нээсэн гэсэн тийм. Тэгэл яасан бэ? Түүнийг харсан чинь гал морд тий тэргээр дүүрсэн байсан гэж. Уул эргэн тойрны толгод нь тий. 즉 아람 군대보다도 하나님이 보낸 그 불만과 불병거들이 더 많았다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Арамын цэргүүдээс илүү хэн байсан бэ? Арамын цэргүүдээс илүүгээр эзний тэр галт морд галт хүмүүс хаваагүй их байсан гэж. 네, 그러니까 하나님께서 하늘의 천군 천사들 이렇게 많이 보내서 그 엘리사가 있는 성을 둘러싼 그 아람 군대를 오히려 더 다 포위했습니다. Мгм. Өөрөөр хэлэх юм бол тэд нэр яах ч гэсэн бэ? Илишагийн одоо Илишагийн залбирлаар тий царцанд хараа орсон. Тэгээ харсан чинь тэрний тал зогсож ирсэн бурхны цэргүүд нь Арамыгоос хамаагүй хавгүй их байсан гэсэн. 이처럼 우리 성도가 어떤 위험에 닥쳤을 때 하나님은 하늘의 천군 천사를 보내서 우리를 보호해 줍니다. За тэгэн гот бурхан яа гэсэн бэ? Тийм учраас бурхан биднэр лөө өөрийнхөө хүмүүсийг илгээнэ гэж хэлсэн тийм. 이게 육신의 눈으로는 볼 수 없는 겁니다. Тэгээ энэ болохоор бидний одоо махбодын нүдээр ч юм уу харагддаг зүйл биш байна. 근데 영의 눈이 떠진 사람만 볼 수가 있습니다. Өөрөөр хэлбэл сүнслэг хараа нээгдсэн хүн л энийг харж чадна гэсэн тийм. 우리도 하나님께서 우리와 늘 함께 계심을 또 우리를 천군 천사를 보내서 우리를 보호해 주심을 믿습니까? Тэгвэл таны хувьд ч гэх юм бол эзэн бурхан таныг хамгаалах тий таныг таны талд зогсохын тулд өөрийнхөө тий одоо юг Тэнгэрийн цэргүүдийг илгээнэ гэдэг та итгэдэг үү? 지금도 하나님은 우리를 늘 지켜주시고 보호해 주신 것을 믿으시기 바랍니다. Тэгээ энэ өдөр ч гэсэндээ тий одоо ч гэсэндээ таныг хамгаалаад байж байгаа гэдэгт та итгээрэй. Амен. 그러니까 두려워할 필요가 있어요, 없어요? Тэгэх юм бол бид нэр тэгвэл айх шаардлага байна уу? 아무리 위험한 지경에 빠졌다 할지라도 하나님은 우리를 늘 지켜주시고 보호해 주기 때문에 두려워할 필요가 없다는 것입니다. Тэгээ тэгвэл бид нэр тэрийг харахаар яах юм бэ? Бид нэр ямар нэгэн байдлаар айх шаардлага байхгүй гэсэн үг байна шүү дээ. 세상 군대가 아무리 강하다 할지라도 하나님의 천군 천사 앞에서는 다 힘을 쓰지 못합니다. Тэгэхээр бид нэр энэ дэлхий бүгдээрээ миний эсрэг зогссон байж болно. Гэхдээ Бурхны тэр одоо хүмүүсийг тийм одоо дийлэх тийм газар бол байхгүй гэж. 사람들이 아주 강력한 무기인 요즘으로 말하면은 핵무기를 만들어 놓고 그걸로 위협한다 할지라도 하나님의 천군 천사를 당할 수 있을까요? Тэгээд бид нарт хүмүүс хичнээн бид нар л одоо дайраад ирээд инглээ гэлээжсэндээ тэдэг бид нар одоо тийм яаж чадна гэж юу?
그러니까 적군이 무서운 것이 아니라, 즉 적의 무기가 무서운 것이 아니라 Mhm. 뭐가 더 무섭냐? 내 속에 두려워하는 마음이 더 무섭다는 거예요. Тэгэхээр яг асуун дээр хүмүүс тэгвэл юунаас айдгийг яагаад ингэдгийг гэд ингээ харахаар яг үнэндээ болохоор чинь тэр дайснууд ч юм уу биднэр лөө ирж байгаа дайснууд амар биш. Харин юу амар юм бэ? Бидний дотор өөртөө байгаа бидний нөгөө хандлага, үл итгэл тэр нь хамгийн их нөгөө амар гэсэн үг. Айдсыг надад илүү хөөгдөг гэсэн. 그래서 성경에는 두려워하지 말라는 말씀이 많이 나옵니다. Гэтэ Библиэлд харах юм бол тэр утгаар яадаг юм болов? Хүн угаасаа ямар гэдэг бурхан мэдж байгаа болохоор битгий гэдэг мессежүүдийг Библиэлд олон дахин давтан өгдөг юм шиг байна. 이사야 41장 10절 말씀을 보겠습니다. За Исая 41-ийн 10-ыг хэдүүлээ харъя. 이사야 41장 10절에 보면요. 한번 다 찾아보세요. 네. 두려워 말라. 내가 너와 함께함이라. 놀라지 말라. 나는 내 하나님이 됨이니라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 아멘. Исая 41:10 дээр гэсэн те битгий би чамтай хамт битгий эмээ би чиний бурхан чамайг би тэнхрүүлнэ чамд үнэхээр туслана зөвхөн баруун утраараа чамайг заавал дэмнэ гэсэн гэж. Амен. 왜 두려워하지 말고 왜 놀라지 말라고 그랬습니까? Тэгээ яагаад битгий ингээд гайхшир те яагаад битгий хэцүү байдалд орсон болов? 바로 나는 너의 하나님이라는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл би бол чиний бурхан шүү дээ гэж хэлж. Амен. 하나님이 우리의 하나님이니까 든든합니까? 든든하지 않습니까? Тэгэхээр бурхан бол бидний бурхан гэж бодохлоор танд яаж гинэ? Ийм хүчрхэг мэдрэмж төрж гинэ үү, төрөхгүй юу? 그리고 내가 너를 굳세게 하리라. 그랬습니다. За тэгэнгүүт би чамайг хүчрхэгжүүлнэ гэсэн тийм. 하나님이 우리를 굳세게 해주니까 두려워할 필요 없다는 것입니다. Тэгээ бурхан биднийг хүчрхэгжүүлнэ. Бат болох учраас бид нар яах ёстой юм бэ? Айх шаардлага. 그리고 참으로 너를 도와주리라. 하나님 우리를 도와주니까 두려워할 필요 없습니다. Тэгээ бурхан юу гэсэн бэ? Хүн өөрөө биднэр тусаж байгаа гэсэн. Тийм болохоор бид нар айх шаардлага байна уу гэж. 그리고 마지막으로 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라고 그랬습니다. Тэгээ бас юу гэсэн бэ? Би үнэхээр өөрийнхөө зөвхт баруун мутраар чамайг тушнэ гэсэн тийм. 자, 그러니까 두려워하는 것은 믿음이 아닙니다. Тэр айдас гэдэг зүйл хэрэг байна гэвэл энэ дэр итгэл гэж юусоо ярихдаггүй. 아무리 위태한 지경에 빠졌다 할지라도 하나님이 나와 함께 계시고 의로운 오른손으로 나를 붙들어 주시기 때문에 두려워할 필요가 없다는 것입니다. Тэр чинь хичнээн те бурхан одоо би асуудал ихтэй байж болох ч гэсэндээ яа гэсэн бурхан өөрийн мутраараа намайг түшнэ гэж яхад чинь би айгаад байвал тэг юу болох юм те. 그래서 근심 걱정에 사로잡혀 있는 자라든가 어려운 환난을 당하고 있는 사람한테 이 성경 말씀을 가서 읽어주면은 아주 힘이 됩니다. Тэгээ бид нар яах вэ? Бид нар ямар нэгэн байдлаараа одоо айдас баригдсан уртаа харж чадахгүй асуудлаасаа ингээ гарч чадахгүй байгаа хүмүүс төр очиж яах вэ? Энэ эзнээ тунхаглаж өгөх хэрэгтэй гэсэн. 그리고 또 한 곳 한번 보면요. 여호수아 1장 9절. Тэгээ Йошуа 1-ийн 7-р эшлэл. 여호수아 1장 9절을 한번 찾아보세요. За адил Йошуа 1-ийн 7-р эшлэг. 네, 거기 보면 내가 내게 명한 것이 아니냐? 마음을 강하게 하고 담대히 하라. 두려워 말며 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라. 네. Тэгэхээр тэн дээр юу гэсэн байгаа лээ? Йошуа 1-ийн 7 дээр тийм ээ. За Йошуа 1-ийн 7 дээр ингэсэн бич. Гагцгүй тууштай бөгөөд чин зөрөгтэй бай. Миний зарц Мосегийн чамд тушаасан бүх хуулийг сахин биелүүлээ. Үүнээс баруун тийш зүүн тийш бүү хаазай. Тэгвэл хаа явсан газар та амжилтыг олноо гэж хэлсэн. Амен. 여기도 보면요. 마음을 강하게 하고 담대히 하라고 말씀하고 있습니다. Тэгээ ингэдэр үсэн бэ? Сэтгэлээ чи хүчрхэгжүүл гэж хэлсэн байна те? Хүчрхэгжүүл. 예, 사람이
두려워하는 것은 마음이 약해서 두려워하잖아요. 마음. Хүн яагаад айдах юм бэ? Сэтгэл нь тэгээс сул дорой болоод ирэх үед айдас нь мэдрэгдэж эхэлдэг. 그래서 마음을 강하게 하라는 것입니다. Тэгэхээр яаж гэхээр тийм учраас бид нарыг баттай болох хэрэгтэй, бат зогсох хэрэгтэй гэж хэлж байна. 어? 담대하고 두려워하지 말고 놀라지 말라고 했습니다. Тэгэн гутаа бат зогс, бүү гайх гэж хэлж байна. 왜 그랬냐면 여기는 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 그랬습니다. Мгм. За тэгээ өгсөн бэ? Чи хаашаа ч явсан бэ? Чиний эзэн бурхан чамтай хамт болно гэж хэлсэн. 어디로 가든지 하나님이 나와 함께 계시니까 두려워할 필요가 없다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол би хаашаа ч явсан гэсэн бурхан надтай хамт байна гэж агуулж байгаа бол яах ёстой юм бэ? Би яах шаардлагагүй гэсэн. 이제 두려워하는 사람은 하나님이 나와 함께 계심을 믿지 못하는 것입니다. Тэгээ айдастай байгаа хүн гэвэл ямар хүн юм бэ? Бурхан тантай хамт байгаа гэж хэлээд байхад чинь тэрэнд итгэж чадахгүй байгаа хүн нь өөрөө айдастай байдаг. 이제 하나님이 나와 함께 계신 것을 확실하게 믿는 사람이라면은 아무리 위태한 지경에 빠졌다 할지라도 두려워하거나 놀라지 않습니다. Тэгэхээр хичнээн те одоо тийм бурхантай хамт байгаа гэж байгаа ч гэсэндээ яах вэ? Эзний тэр одоо амлалтыг мэдэхгүй бол хүн айдсаар дүүрсэн байгаа л гэдэг. 그래서 불병거와 불말들이 산에 가득한 모습을 보고 그 엘리사의 사환도 아마 안심이 됐을 것입니다. Тэгээд тэр одоо Илишагийн тэр нөгөө зарсан ч гэсэндээ яасан бэ? Айж яасан дээ. Гэхдээ Илиша түүний итгэлийг ингэ батжуулахын тулд залбирч өгсөн. 그래서 Тэгэнгүүт яасан бэ? 여기 Хурц 3절에 яваас те итгэлд өрсөн баг те. 그, 그 여호와의 군대를 어찌 예? 계수할 수 있겠느냐? 예, 하나님의 그 천군 천사를 사람이 다 그 숫자를 다 셀 수가 없다는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр яах ёстой лээ. Тийм учраас энэ одоо юун дээр те Бурхны тэр төгс хүчт түмэн цэргийг яах юм бид нэр тоолох боломжгүй гэдэг дахин санах хэрэгтэй. 그리고 또 그 광명의 비춤을 입지 않는 자가 누구냐? 그랬습니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл юу гэсэн бэ? Одоо тэр Бурхны тусгаж байгаа тэр гэрлийг нь те одоо авдгүй хүн хэн бэ гэсэн бас. 하나님은요, 그 빛을 악한 사람이나 선한 사람이나 다 비추어 주십니다. Тэгээ бурхан яг тийм өөрийнхөө гэрлийг муу хүн байна уу те одоо юу хүн байна уу сайн хүн байна уу ялгаах бүгдээрэнд нь яадаг гэсэн бэ? Аа юу яадаг гэрлээ тусгаж өгдөг. 또 비도 그래요, 비. 비도 악한 자의 밭이나 의로운 사람의 밭이나 다 내려주십니다. Тэгэнгუутаа бороо ч гэсэндээ яадаг юм бурхан зөвхт хүн байна уу буруу хүн байна уу хамаагүй бүгдэнд нь бурхан бороо оруулдаг тийм. 네, 그 마태복음 5장 45절 한번 보겠습니다. За эдлэн Матай 5-ын 45-ыг харъя. Матай복음 5장 45절. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추게 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내리우심이니라. Эзнэр та нар тэнгэр дэх эцгийнхээ хүүхдүүд болно. Учир нь тэрээр муу хүн дээрч, сайн хүн дээрч нараа мандуулж, зөвхт дээрч, зөвхт бус дээрч бороо оруулдаг юм аа гэсэн. Амен. 네, 그러니까 하나님의 빛은 생명과 자연 은총을 말합니다. Тэгээ Бурхны тэ гэрэл гэж юу хэлж байгаа вэ? Энэ бол амийг хэлж байгаа гэсэн үг тийм ээ. Ам за тэгээд тэ бас ерөөллийг хэлж байгаа. 그러므로 하나님의 그 광명한 그 혜택을 입지 않은 사람은 아무도 없다는 것입니다. Тэгэнгүүт одоо яах вэ? Бид нэр бурхан руу тэг бурханнаас хүмүүс яадаг хичнээн гэрлийг авдаг гэсэндээ итгэхгүй хүмүүс яадаг лээ. Одоо ч гэсэн байсарах. 하나님이 햇빛을 비춰주시고 비를 내려주시니까 뭐 의로운 자나 악한 자나 다 농사를 짓고 뭐 먹을 것을 다 이렇게 먹고 있습니다. Тэгээ бурхан тэгээ бүх хүнд гэрлээ өгдөг. Тэгээ бүх хүнийг одоо тэгээ амьдруулах бүх боломжуудаар нь хангаж өгдөг тий. Одоо ясаж болоо бүх хүмүүс төр
юугаа одоо нөгөө тий өөрийнх нь амьдрах бүх боломжтой хангаж өсвөрлөдөг хүмүүс тэр одоо бурхны нэгүүлсийг аваад одоо тий аваад гэрэлтэн амьдраад тариалангаа тариад байгаа хэрнээ ч гэсэндээ бурханд итгэхгүй л байдаг. 그러니까 하나님의 그 혜택을 받지 않는 사람은 뭐 아무도 없다는 것입니다. Тэгээ бурхны тэр одоо яг эсэм дээрээ бурхны тэр бурхнаас өгөгдөж байгаа ерөөлөлтөө өдөр тутмын амьдралын ерөөллийг авдаггүй хүн гэж нэг ч байхгүй. 그러니까 이 말 속에는요, 사람이 어떻게 하나님의 그 빛 앞에서 자기의 의로움을 다 드러낼 수 있겠냐는 것입니다. Мгм. За тэгэхээр энэ дээр юу хавхлаарэ бурхан өөрөө бол түүний гэрэл хэний дээр өргөгддөггүй гэдэг утга нь болохоор чинь хүн ямар ч үед бурханы нэгүслийг авдаг. Тэгвэл хүн хэрхэн бурханы өмнө те өөрийгөө зөвтгөж зогсох вэ гэсэн утга. 이 인간의 의는 그 하나님 앞에서 마치 더러운 옷과 같다고 그랬습니다. Аюу. Тэгээ Библиэлд юу гэж хэлэхээр хүний өөрийнх нь бодож байгаа тэр зөвхт байдал гэж бодоод байгаа зүйл нь бурхныг харахад бохор хувцас шиг харагддаг гэж. 어, 이사야 64장 6절 말씀을 한번 보겠습니다. Хэдүүлээ Исаи номны 64-ийн 6-ыг харъя. Исая 64-ийн 6. 내정 우리는 다 부정한 자 같아서 우리의 의는 다 더러운 옷 같으며 우리는 다 쇠폐함이 잎사귀 같으므로 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아가나이다. За энэ дээр те бид бүгд бузар бүхэл зөвхт үйлс маань бохор хувцас мэтээ. Бид бүгдээрээ навчмит хатан хорч ийж хилэнц маань биднийг салхимт хийсгэжээ гэсэн. 그러니까 Амен. 우리 인간의 그 의로움은 하나님 앞에서 결단코 깨끗하지 못하다는 것을 강조하는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ те хүн өөрийгөө л бүр дэлхий те төгс янз бүрийн юм гэж бодоод миний зөв гэж бодох нь амархан. Гэхдээ хүний бодож байгаа би зөвтгөө гэж бодож байгаа зүйл нь эзний өмнө харахад бол бохирдсон хувцас шиг гэсэн. Хувцас шиг гэсэн. 내가 어떤 뭐 의로운 일을 했다고 해서 그걸 하나님 앞에 뭐 자랑할 만큼 그렇게 말할 수가 없는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол би хичнээн зөвхт зүйл хийж байгаа гэж хэлж болох ч гэсэндээ Бурхны өмнө одоо сайрах чадах юм уу гэж асууж байгаа тийм. Тэгэхээр тэгэх боломж байхгүй гэсэн. 근데 부패한 인간이 행한 의는 하나님 보시기에는 다 더러운 옷과 같다는 것입니다. Тэгээ хүмүүс болохоор тийм дийлэхтэй л ер нь бол өөрийн зөв, миний зөв гэдэг тийм. Гэтэ тийм биш ээ гэсэн. 자, 예를 들어서요, 어떤 그 도둑들 있다고 합시다. 도둑들. Аа. Хэдlээ нэг юм төсөөлж үзье л да. Нэг юм хулгай хийдэг хүний төлөө бодож үзье. 도둑들이 한 여러 명 있는데 그 도둑들이 어느 집에 가서 그 물건을 많이 해왔다고 합시다. За тэр хулгайч заяа. Нилээ олон төрлийн хулгайч байгаа заяа. Тэгээд тэд нэр нэг нь юм уу те таны гэрт очиод юм хулгайлчлаа гэж үү. 그래서 도둑들이 그 도둑질해 온 물건을 다 앞에다 놓고 둘러앉아서 말하기를 자 우리가 정직하게 깨끗하게 이 물건을 나누어 갖자 그랬다고 합시다. За тэгэн гутаа тэр хулгайч нар очингуудаа ярьж чинь яг юм бололт. За хэдүүлээ хулгайч биш юм шиг хулгайлцгаая гэж ярьж байгаа гэсэн үг. 이게 누가 더 갖는 것도 아니고 누가 덜 갖는 것도 아니고 공평하게 가령 100개면은 뭐 10명이라면은 10개씩은 공평하잖아요. 이런 식으로 공평하게 나눠 갖자고 했다고 합시다. За тэгэн гутаа тэр хулгайч нар нэмж хэлээрээ за хэдүүлээ те хин ч илүү ахгүй хин ч дутуу ахгүй. Жишээлх юм бол 10 ширхэг юм бол тэр одоо аруулаа явж байгаа хүн гэх юм бол ая гэдлийг 10 юм авъя. Хин ч илүү юм ахгүй шүү гэдэг ч юм уу те ингэж ярьж байгаа гэж бодъё л доо. 자, 우리는 그들을 의로운 자다. 공평하게 나눠가졌으니까. 의로운 자라고 말할 수 있을까요? Тэгвэл та юу гэдэг те тэр хулгайч нарыг харахтаа эднэр гэхдээ хулгайч ч гэсэндээ их эргэдэг юм ба хулгайлдаг хулгайч нар шүү гэж ярих уу? 어때요? 한번 답변해 보세요. Та нэг хараалж үзэх үү? Их хөөхөн их эвтэйхэн те ямар одоо ясвар тунтай хулгайч нар вэ гэж ярих уу те?
그 도둑들이 다 정직하고 공평한 사람들입니까? Тэд нар чинь одоо хулгайлахад таныг л очсон мөртлөө ёс суртахуун яриад шүү дээ. Эргэдэг ш бас яриад байгаа байхгүй юу? Тэгэх юм 우린 бол та 절대 аль нь 말하지 хулгайч 않지요. ч гэсэн эргэдэг ш ярьж байна да гэж алхалж байгаа юм. 왜 그럽니까? 왜? Яагаад тэгэр яагаад тэгвэл тэгж хүлээж авах вэ? 그들이 아무리 뭐 공평하게 누가 더 갖고 누가 덜 갖지 않고 공평하게 나눠 가졌다 할지라도 그 물건은 이미 남의 거를 도둑질해온 죄진 그 도둑질해온 물건이기 때문에 의롭지 않다는 겁니다. Тэгээ бидэнд яагаад тэгэхээр те хичнээн тэд нэр лаглаг ёс зүй яриад одоо те ингэж байгаа бод тэг шуваа те нэг нэгэ бодё юу юу гэж ярьж байгаа л гэж чааш гэсэндээ тэд нар бол хулгайч байгаа байхгүй хулгайч те тэг яг тэрэн шиг гэсэн бурхны өмнө бид нэр хичнээн лаглагын ярьдаг ч гэсэндээ бохор хувцсан. 그러니까 죄인인 우리 인간이 하나님 앞에서 뭐 정직하게 뭐 하겠다 의롭다고 한다고 한들 하나님 보시기에는 다 죄인일 뿐입니다. Тэгээ бурхан бид нар тэгж яриад те оостэй би зүгээр тэгэрсэн амтэн шиг л өөрийгөө бодож болно. Гэхдээ бурхан харахтаа юу гэж харах юм? Чи бол те гимбол гимтэй. Гэхдээ миний хүүгээ цусаар те би чамайг өшөөж байгаа шүү л гэж харна. 그다음에 4절부터 6절까지 두 번째는 사람의 비천함에 대해서 말하고 있습니다. За хэдүүлээ одоо 4-өөс 6 дугаар ишлэлээр орох гэж байгаа. За 네, тэгээ хүний 4절 한번 байдал те хүний төрөлтөй төрхийн төлөө хүний сул дор байдлын төлөө хааж чинь. 4절 한번 보겠습니다. 시간이 많이 지났네. 4절 За хэдүүлээ 읽어봅니다. 4-р 이шлэлийг харъя. 네, 그런즉 하나님 앞에서 사람이 어찌 의롭다 하며 부녀에게서 난 자가 어찌 깨끗하다 하랴 했습니다. За энэ дээр үгсэн хэлэр чинь тэгвэл хүн хэрхэн бурхны хувьд зөвхт байж чадах юм бэ гэсэн тийм чадах вэ гэсэн. 자, 이것은 사람의 전적 그 부패한 성질을 가리키는 말입니다. За энэ болохоор зөвхт байж чадах хэрхэн зөвхт байж чадах вэ гэдэг нь хүний одоо тийм яг төрлөх цаан чанарын талаар ярьж байна гэсэн. 자, 사람은 태어날 때부터 죄인일까요, 의인일까요? Тэгээ хүн анх яадаг вүлээ төрхөөсөө ихэн байлаа зөвхт байсан юм уу эсвэл зөвхт биш хүн байсан юм зөвхт биш байсан юм. 사람은 태어날 때부터 다 죄인입니다. Тэг хүн төрхөөсөө яв бүгд юу гинт байгаа тийм гинтэнгүүд. 시편 51편 5절에도 보면은 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다 그랬습니다. Шипион 50 1편 5절. Тэ дуулал 51-ийн 5 дээр харах юм бол тэн дээр байна тий. Одоо хэвлэлийн дотроос хүртэл та тий би гэм дотор ингээ олцсоо гэж хэлдэг. 그 사람은 태어날 때부터 벌써 죄악 중에 출생한다는 것입니다. Хэвлээд байхасаа би тий хэвлээд байхдаа ч гэсэндээ хилэнцгийг авах хуцаар л байсан гэсэн. 또 예레미야 17장 9절 말씀에도 보면은 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 사람의 마음이라고 그랬습니다. За тэгэнгүүт дахиад 여보세요? 음, 들려요, 목사님? 예, 예. 마지막 거 다시 한번 말씀해 주시겠어요? 이게 안 예? 들려가지고. 금방 한 거요? 마지막, 네, 마지막 내용만. 예, 예레미야 17장 9절. 이레미야 17-гийн 9-дээр юу гэсэн байгаа гэхээр 거기도 보면은 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 사람의 마음이라고 했습니다. тэгээ энэ дээр юу гэсэн байгаа гэхээр Иремья 17-гийн 9-дээр нь хүний зүрх гэдэг зүйл хүний зүрх биш үү? Бүх зүйлээс хуурамч, бүр эдгэшгүй өвчтэй гэж хэлж. 자, 그러니까 이거는 사람은 자기 어머니의 그 뱃속에서부터 그 태어날 때부터 죄가 있었고 그 마음은 만물보다 부패하다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол хүн тэ одоо тэр бүрэлдэж явах явцдаа хүртэл гэмтэй байсан бөгөөд хүн гэдэг нэрийг зүүж байгаа тэр амьтад буюу тэр бүтээл яаж нэхлээрэ бүтээлийн зүрхэн хүртэл гурамж гэж. 야, 그런데 로마서 3장 4절 말씀에 보면요. 로마서 3장 4절에 보면은 사람은 다 거짓되되 오직 하나님은 참되시라고 그랬습니다.
Тэр Ром 3-ын 4-р эшлэлээр харин юу гэж байгаа гэхээр бүх хүн итгэмжит биш тийм гэж хэлсэн. Бүх хүн худалч харин бурхан үнэн гэж хэлсэн. Амен. 또 우리가 잘 아는 로마서 3장 10절로 11절에도 보면은 10장 10. 의인은 없나니 하나도 없고 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없다고 그랬습니다. Тэгээ бас дахиад цааш нь Ром 3-р бүлгээс харах юм бол 10-аас 12 дээр байж байгаа. Энэ дээр болохоор ч юу гэсэн бэ? Зөвхт хүн гэж байхгүй, бүр нэгч байхгүй гэж хэлж. 그리고 또 로마서 7장 18절에도 보면은 로마서 7장 18절 거기 보면 내 속 곧 육신의 선한 것이 거하지 않은 줄을 안다고 그랬습니다. Мгм. За энэ дээр бас юу гэсэн гэхэлэр чинь Ром 7-гийн 18 дээр хэлээ гарах юм бол энэ дээр учир нь миний дотор буюу махбодод минь ямар ч сайн зүйл байдаггүйг би мэднэ гэсэн байна. 자, 이런 말씀을 종합해 볼 때에 사람의 속에는 선한 것이 하나도 없고 전적으로 부패한 죄악성뿐이라는 것입니다. За тэгэхээр хэдүүлээ сая уншсан ишлэлүүдийг хараад үзэх юм бол энэ дээрээс гарч ирж байгаа тийм ээ. Юу гарч ийн гэхэлэр чинь яг энэ ишлэлүүдэд дүгнээд үзэх юм бол хүн гэдэг тэр бүтээлийн зүрх нь тийм да минийх гайгүй та нарах хэцүү гэж юм юусоо байхгүй. Нэг 자, чүнд зөв зүйл байхгүй ч гэсэн. 자, 이 말씀은 진리입니다. Тэгээ энэ бол үнэн. Тэгээ эзний үг бол үнэн. 이게 빌다시 사람이 다 이렇게 의롭지 못하고 그 분야에게서 난 자가 다 깨끗하지 못하다는 것은 바로 사람이 다 이렇게 다 죄인이고 이렇게 부패한 자라는 것을 깨닫고 말한 것입니다. Тэгээ бидэд болохоор тий энийг бас мэдсэн тий мэдсэн учраас тэр ингээ ойлгож авахлаж ухаарч байгаа учраас бас ингэж хэлж байгаа. Тэг хүн ийм юм биш дээ гэд ингээ хэлж байгаа гэсэн. 네, 좀 쉬었다 하겠습니다. За хэдүүлээ түр амарч байгаа дорё. 일단 5절, 6절 이제 보겠습니다. За хэдүүлээ 5 болон 6 дугаар ишлэгийг харъя. 네, 하나님의 눈에는 달이라도 명랑치 못하고 별도 깨끗이 못하든 하물며 벌레인 사람, 구더기인 인생이랴 그랬습니다. За 5 6 дээр гэсэн чи харагтун хэрэг түүний мэлмэд сар гэрэлгүй одод ч цэвэр биш бол авгалтай мэт хүмүүн өрт мэт хүний хүү ямар байх вэ гэх. Амен. 하나님은 달과 별들도 그다지 깨끗하게 보지 않으신다는 겁니다. Тэгээ бурхан яа гэсэн бэ? Тэр юу гэх вэ? А бурханы нүдэнд сар болон одууд ч гэсэндээ тов юу лээ цэвэрхэн биш харагддаг гэсэн тий. 네, 이 세상에서는 그 해와 달이 우리가 일상생활을 해나가는 데 있어서 필요합니다. За тэгэхээр энэ дээр бид нэр яах вэ? Одоо а, энэ дэлхий дээр тий сар ба юу биш нар ба сар ч гэсэндээ хэрэгтэй тий. 해는 그 햇빛을 비추기 때문에 사람들이 모든 사물을 다 이렇게 볼 수가 있습니다. Тэгээ хүмүүс яадаг вэ? Сарыг нар одоо
нөгөө гэрлээ тусгаж яж яадаг гэлээ. 그 бүх зүйлийг харж 햇빛이 чаддаг тийм ээ. 햇빛이 우리 뭐 동물이나 식물들이 살아가는 데 있어서 꼭 필요한 것입니다. Тэгээд одоо тэр жишээлх юм бол нар гэдэг зүйл яах ёстой вэ? Амьтан болон ургамал ургахын тулд заавал хэрэгтэй зүйл нь тэр байгаа тийм ээ. 근데 그 천국에서는 이 하나님의 영광의 빛이 항상 환하게 비치고 있기 때문에 해와 달이 필요가 없다고 그랬습니다. Гэтэ яасан юу гэсэн бэлээ Тэнгэрийн хаанчлалд Бурхны нөгөө гэрэл те байгаа учраас яана гэсэн бэлээ. Хүмүүсийн юу н одоо Бурхны бүтээл болсон сар хэрэггүй гэсэн те. Сар бол нар хэрэггүй гэсэн. 네, 요한계시록 21장 23절 말씀 보겠습니다. За хэдүүлээ Илчлэл номны 21-ийн 21장 23절 말씀이죠. 네, Илчлэл 요한계시록 номны 21장 хэдүүлээ 23절 보면은 хэдүүлээ 그 20 성은 Илчлэл номны 해나 달의 비침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등이 되심이라 그랬습니다. за энэ дээр харах юм бол юу гэсэн мэн гэхээр 그리고 номны 22절, 네? 21-ийн 23 дээр харах юм бол тий хотод гэрэлтүүлэх нар сар хэрэггүй ажээ. Учир нь Бурхны цог жавхлан түүнийг гэрэлтүүлэх бөгөөд гэнлүү нь хураг байлаа гэсэн. Аамен. 이게 천국에는 뭐 해와 달 빛이 필요 없다는 뜻입니다. 왜냐하면 하나님의 Иргэд нэгтээ нар болон сар хэрэггүй 영광이 гэсэн. 비치니까. 그리고 5절, 22장 5절에도 보면은 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛 쓸데없으니 이는 주 하나님이 저희에게 비추심이라. 저희가 세 세트로 왕 노릇 하리로다 그랬습니다. За Ягмука энэ дээр бас юу гэсэн гэхэр чинь цааш нь харах юм бол тий үндэстнүүд тэр гэрлэр алхацгааж гацчин хад тийшээ алдраа авчирнаа хотлын хаалганууд өдөр хизээж хаагдахгүй учир нь тэнд шүн гэж үгүй гэсэн. Аамен. 야, 그러니까 이 세상의 해와 달도 하나님 앞에서는 아주 무색하게 될 날이 온다는 것입니다. Тэгээ бид нар харах юм бол энэ дэлхийн яг гэсэн бэ сар ба нар ба сар ч гэсэндээ Бурхны өмнө тийм одоо төгс биш гэдэг нь харагдал биш гэсэн. 이게 하나님 눈에 볼 때는 뭐 달이나 뭐 이런 그 별들도 깨끗하게 보지 않는데 하물며 벌레인 사람 구덕인 인생이랴 그랬습니다. За тэгэнгүүт энэ дээр юу ярьж байгаа гэхээр чинь Бурхны тэгвэл нар ба сар ч гэсэн тийм байгаа бол авгалтай мэт хүн өт мэт хүн тэгвэл ямар ах юм бэ гэж. 근데 벌레와 같고 구더기와 같은 인생이 어찌 하나님 앞에서 설 수 있겠냐는 것입니다. Авгалтай мэт тэр хүн яаж тэгвэл Бурхны өмнө амьдрах юм бэ? Яаж Бурхны өмнө зогсох юм бэ гэсэн. 네. 그 시편 103편 14절에도 보면 이는 저가 우리의 체질을 아시며 우리가 진토임을 기억하심이라고 그랬습니다. 자, 시편 103편 14절. 103편 100 아니 14절 тийм. 시편. За тэгэхээр дуулал номны 103-ийн 14-ийг харъя. 우리는 다 이제 흙과 같다. 뭐 그냥 그런 뜻입니다. За дуулал номны 103-ийн 14-д харах юм. Учир нь хэлбэр төрсийг маань тэрээр мэддэг биднийг тоос шороо гэдгийг ч гэсэн тэр санаж идгаа гэж хэлсэн. Амен. 그 욥기 4장 19절에도 보면은 하물며 흙집에 살며 티끌로 털을 삼고 하루살이에게라도 눌려 죽을 자이겠느냐 그랬습니다. За тэгээ Йов номны 4-ийн 19 дээр бас байж байгаа тэр агуулга шавар суудсанд амьдардаг, суур өмдсөн, шороо тоосонд байдаг, хэвэн эрвэхээ адил бяцлагддаг хүмүүст та тэр яаж найдах юм бэ гэж. 이렇게 인간은 흙으로 지음을 받았기 때문에 마치 토기와 같은 자고 티끌과 같은 자고 풀과 같은 자라는 것입니다.
Тэр бурхан хүнийг шорооноос бүтээсэн тийм ээ. Тэгэхээр тэр юу адилхан гэсэн бэ? Шорооноос бүтээсэн болохоор зүгээр өвс шиг ч тийм. 또 아침 안개와 같이 뭐 금방 사라지는 그런 자고 또 하루살이에게라도 눌려 죽을 수밖에 없을 만큼 약하고 천한 자라는 겁니다. Тэгээ бүр эсвэл юу гэж хэлэх хүнийг өглөөний манан шиг тэр бэсгэн байж хаалга болчихно. Эсвэл нэг голт амтан гэдэг шиг тийм. Нэг ганцхан өдөрч амьдраад дуусч ганцхан өдөрч бүтэн амьдрч чадахгүй ийм сул дорой гэж хэлсэн. 음, 그래서 그 인간은 이렇게 아주 약하고 천한 자고 하나님 앞에는 아무런 가치가 없는 자라는 것입니다. Тэгэхээр юу гэсэн бэ? Бурхан хүнийг өгсөн бэ? Хүн бол үнэхээр сул дорой гэж хэлсэн тийм. 그 거기는 이제 시편 62편 9절 말씀을 한번 참고합니다. За хэдүүлээ эндээс болохоор чинь а, 시편 92편, 62편 62편 9절. 9절 말씀인데 дуулал 62-ийн 9-ыг харъя. 진실로 천한 자도 헛되고 높은 자도 거짓되니 저울에 달면 들려 입김보다 평안이로다. 그랬습니다. За эндээс харъя. Дуулал 62-ийн дуулал 62-ийн 9-р эшлэл гэсэн. За энэ дээр хамт дуудс гэдэг ердөөл амьсгал, дээдс гэдэг хоосон худал, дэнсэн дээр тавих аваас тэд нийлээд амьсгал төдий. 아멘. 그래서 고린도서 12장 9절 말씀에 보면요. 내 은혜가 내게 족하다. 그러므로 내 능력이 약한 데서 온전해짐이라. 그래서 사도 바울은 그걸 깨닫고서는 도리어 크게 기뻐했다고 했습니다. Тэгээд 2-р Коринт номны 12-ийн бас 9 дээр ямар агуулга байна гэсэн чинь миний 2-р Коринт 12-9 дээр тэр надад Паулийн хэлсэн үг. Тэр надад миний нэгүүлсэл чамд хангалттай. Учир нь мөхөс дотор миний хүч бүрэн төгс болдгоо гэж айлтсан. Иймд Христийн хүч надад оршихдвал би ихэд баяртайгаар мөхсдлөөрөө илүү сайрхнаа гэсэн. 아멘. 이렇게 이는 내 능력이 약한 데서 온전해짐이라 하신지라. 이러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라. 약한 것을 사도 바울은 자랑했다고 그랬습니다. Тэгээд ээлж Паул хэлсэн те би тийм учраас мөхс байдал дотроо сайрхнаа гэж хэлж. 우리도 자기의 약한 것을 자랑해야 합니다. Бид нар ч гэсэндээ тэгвэл надад тий одоо сайрхах одоо сул тал юу байгаа вэ гэдэг бид нараас бодож үзэх хэрэгтэй. 이제 자기는 마치 구더기와 같은 아주 비천한 자인 줄 알고 자기의 약한 것을 붙들고 늘 자기를 부인해야 됩니다. Бид нар яах ёстой вэ? Өөрсдөө тий тэр намайг одоо хүч алдуулж байгаа мэт санагдуулж байгаа тэр сул талаа бид нар одоо санахтаа өөрийнхөө тэр одоо бодлогоо дүгээлэгдэх байдлуудаа үүсгэх хэрэгтэй. 그래서 하나님만 의지하는 그 믿음을 가져야 하나님의 능력이 내게 머물게 됩니다. Тэгэхээр бид нар тийм тэр утгаараа Бурхны хүчнээс зуурсан тий Бурхны хүчинд л найдсан одоо тийм байр суурин дээр байж би Бурхнаар тий Бурхны өмнө тодорхой хэмжээгээр хэрэглэгдэх боломжийг олж. 자, 정리해 보면요. 어떤 사람에게 하나님의 능력이 머무냐? 그겁니다. Хэдүүлээ одоо эндээс яа тий одоо дүгнэж үзье гэх юм бол тий ямар хүнд тэгвэл эзний хүч нь тий тусламжуулж ирдэг юм бэ гэхээр 이게 첫째는 자기는 비천한 자인 줄 알아야 된다는 거예요. за нэгдүгээрт нь болохоор чинь эхлээд өөрийгөө тий за би бол тий 그리고 약한 것을 붙들고 гэдэг ойлгодог юм. 약한 것을 붙들고 자기를 부인해야 된다는 겁니다. Хоёрдугаарт нь болохоор чинь өөрийнхөө сул дараа байдлаас
байдлыг те бүлээн зөвшөөрөөд өөрийгөө үгүйсгээд эзэн дээр найдаж байгаа юм гэж хүчиг бол. 그리고 하나님만 의지하는 믿음을 가져야 한다는 것입니다. За тэгээ гуравдугаар нь болохоор зөвхөн эзэн л найдах гэсэн тэр эзнээс л зурах гэсэн тэр одоо итгэлтэй байх хэрэгтэй. 근데 그런 사람에게 하나님의 능력이 임한다는 것입니다. Тэгээ тийм хүмүүс чинь яа гэсэн чинь Бурхны хүч нь орших болно гэсэн. 근데 Амен. 자기는 늘 부족한 자인 줄 알고 항상 겸손한 자리에서 하나님만 의지할 때에 하나님이 그 사람에게 능력 주시고 그 사람을 붙들고 사용하십니다. Хүн өөрийнхөө үнэн байр суурийг мэдээд өөрийгөө тэгээ даруй бодоод бизнес зурх үед эзний хүчийг авах боломжтой гэсэн. Амен. 자, 그러면 이 빌닷이 요백에 이런 진리를 말한 목적이 무엇일까요? Тэгвэл одоо энэ нэгээс 6 дугаар ишлэгийн агуулгыг 25 дахь бүлгийг Билдад Йовд хэлсэн шүү дээ тий. Тэгвэл Билдад ингэж Йовд хэлсэн шалтгаан нь юу юм бэ? 지금 빌닷은 그 욥의 정직과 의와 순결과 믿음을 무시하기 위해서 이런 말을 한 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Йовд ингэж хэлсэн шалтгаан нь юу гэхэл чинь Йов туслаад ч юм ингэж хэлсэн биш харин Йовын одоо тэр одоо бүх зүйлийг үгүйсгэхийн тулд ингэж хэлсэн байна. 이 빌닷은 이 말을 해서 욥으로 하여금 바른 길을 걷는 것을 포기하게 하려고 한 것입니다. Тэгээ ингэж хэлснээрээ Йовыг одоо зөв зөвсөхөд хичээж байгаа түүний замыг нь далилах гэсэн одоо үгүй ийм сэтгэлтэй байна. 빌닷이 볼 때는 욥이 그 올바른 길로 걸어가지 못하고 있는 걸로 보이니까 그 욥이 그 올바른 길에서 나오게 하려는 그런 목적인 거예요. Тэгээ одоо өөрөөр хэлэх юм бол Билдадын нүдэнд Йов болохоор ерөөсө буруу замаар явж харагдаж. Йов болохоор өөрөө болохоор чинь зөв замаар яваад эзний өмнө зөв суугаад байж бодож. Харин Билдад болохоор Йовыг буруу явж гэж харж байгаа учраас яаж гэхээр Йовыг тэр байгаа газраас нь байгаа замаас нь далилах гэдэг гэсэн үг. 자, 이것은 이 빌닷의 그 신앙의 세계와 욥의 신앙의 세계가 다르기 때문에 욥을 시험한 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол төв шалтгаан нь юу юм гэхэлэр чинь тэгвэл шалтгаан нь юу юм гэхэлэр чинь Билдадын одоо итгэлийн түвшин тий Йовын итгэлийн түвшин хоёр өөр аа гэсэн үг. 이게 신자들 중에는 다 신앙의 정도가 다 다릅니다. Тэгэхээр итгэгч гэдэг хүн байж болох ч гэсэндээ итгэгч гэдэг нэг нэрэн дээр байж болох ч гэсэндээ итгэлийн түвшингүүд нь харах юм бол өөр өөр гэдэг. 그러니까 욥과 같이 아주 신령한 신앙의 길을 걸어가는 그 신자들이 있는가 하면은 또 그냥 육신적인 그런 그 초보적인 진리만 가지고서 이렇게 신앙의 길을 걸어가는 사람도 있습니다. Тэгээ бид нэр харах юм бол тэ Йов мэт ингээд юу гэдгийг итгэлийн тэ төвшин илүү харьцаг гүнзгий олцсон ийм хүн байхад байна. Гэтэл нөгөөхөр юу байх юм? Тэгэхээр нөгөө талаас нь харах юм бол тэ одоо Билдад шиг гэсэн үг шүү дээ. Өөрийнхөө үдэл бодлоор тэ зүтгэдэг ийм хүмүүс ч гэсэн бас байгаа итгэлээр. 그러니까 초보적인 신앙의 길을 걸어가는 사람은 좀 더 영의 길, 신령한 이 길을 걸어가는 그 신자들을 이해하지 못합니다. Тэгэхээр тэр хүмүүс яадаг гэхээр одоо яг тэр анхан шатны тэ итгэлийг ингээд барьдаг хүмүүс яг эцэнтэй хамт итгэлийн тэр гүн рүү орцсон байгаа хүмүүсийн үйлдэлийг ингээд ойлгодог. 그래서 그 신령한 신앙의 길을 걸어가는 신자들을 이해하지 못하고 거기서 나오라고 자꾸만 충동하는 겁니다. Тэгэнгүүт тэр утгаараа яадаг гэхээр чи яагаад ингэсэн чи яагаад гэсэн чи нанаас ингэж тэгэж ер нь ингэдэггүй штэ ингээд одоо ингээд идэх гэсэн. 이게 어느 시대나 그런 일은 계속 있습니다. Тэгэнгүүт одоо тэр итгэлийн төвшин хөнгөн буюу сул байх тусам тэгдэг. 이게 육에 속한 신자가 영에 속한 신자를 자꾸만 흔들고 거기서 나오게 하려고 하는 것입니다. Тэгэхээр тэр утгаараа нөгөө өөрийнхөө бодлоор зүтгээд байгаа тийм. Тэгснээрээ одоо нөгөө яг итгэлээр тэмцэж байгаа хүмүүс үгэлж ингэж асуудал ус болгож идэг.
이제 우리가 구약성의 아가서에도 보면요. 아가에도 음, 보면은 그 술람미 여자가 있고 예루살렘 여자가 있습니다. За тэр юун дээр юуны оо гашуудлын номыг харах юм бол тэн дээр юу гарч байгаа гэхээр хоёр төрлийн эмэгтэй талаар гарч. 술람미 여자는 영에 속한 신자라고 한다면은 이 예루살렘 여자는 육에 속한 신자라고 볼 수 있습니다. 음. 슬람 여자야, 목사님? 술람미 여자. 슬람. 뭔가 아가서에 보면 네, 아가서. 아가서를 찾아보면요. 어, 아가서 1장 5절에 보면 예루살렘 여자들아 그랬죠? 예루살렘 여자가 있고 또 예루살렘 뭐 네, 이스라엘인 охтууд гэж орж байгаа. 술람미 여자라고 써있다. 아가서 1장 5절 말씀. 예. 시온의 딸들이 그 말씀하신 거죠. 이 예루살렘 여자들은 이 술람미 여자한테 자꾸만 돌아오라 자기들한테 돌아오라고 이렇게 말하고 있어요. 음. 혹시 구절 목사님 어디 구절인가요? 잠깐 이쪽인가 네. 잠깐 제가 금방 못 찾았는데요. 어, 요? хоёрын 13 дээр ирсэн охин гэж байна шүү. 음. 2장 13절에도 예루살렘 여자도 나온다고 하는데요. 2장 13절이요? 하이리 아는 것 같아요. 그쵸. 2장 13절에 예루살렘의 딸이 나오거든요. 6장 그 6장 시온의 딸하고 예루살렘 딸 이렇게 나오는 건가요, 교수님? 저기 아가서 6장 13절을 보세요. 6장 13절. 아가서요? 아가. 잠시만요. 거기 보면요. 아가서. 6장 13절에 뭐 돌아오라 술람미 여자야. 돌아오라 우리로 너를 보게 하라. 그런 말씀이 있습니다. 목사님, 아가서는 5장까지 있는 거 아니에요? 아가서가 8장까지 있죠. 8장까지요? 이사야 전에 있는 성경. 이사야 잠시만요. 바로 전에 있는 성경. 아가. 아가서. 예, 죄송해요. 그리고 6절 말씀인가, 6절? 6장 6장? 13절에 보면요. 그 6장 말씀이 있어요. 13절. 돌아오라 술람미 여자야. 이게 네. 술람 여자랑 예루살렘 여자 이렇게 나오는 이게 거? 예루살렘 여자가 술람미 여자한테 하는 소리예요. 음. 돌아오는 게 자기들한테 돌아오라는 거예요. 예루살렘 여자들은 육에 속한 신자라고 볼 수 있습니다. 예. За одоо ийм Соломоны дуун Соломоны дуу юм байна. Соломоны дууны 6-гийн 13 дээр байна гинэ. Тэгэхээр энэ дэр ийм ямар утга гэхээр буцаа дээр Шуламын охин минь буцаа дээр бид чамайг харъя буцаа дээр гарангуудын дундах бүжиг наадам үзэх мэд Шуламын охиныг бид та нар юунд ширтэнэ вэ гэсэн агуулга. 그러니까 지금도 육에 속한 신자들은 그 영에 속한 신자들이 신령한 신앙의 길을 걸어가는 걸 이해하지 못하고 자기들과 같이 보조를 맞추자고 자꾸 돌아오라는 것입니다. Тэгээ одоо энэ дээр энэ болохоор энэ Соломоны дуун номон дээр болохоор юу вэ гэхээр Шуламын охтууд болон Иерусалимийн охтууд гэж орж байгаа байхгүй. Тэгэнгუთ энэ Иерусалимийн охтууд болохоор чинь энэ нэг одоо өөрөөр хэлбэл махбод руугаа илүү анхаарсан хүмүүс хэлж байгаа гэсэн. 영에 속한 신자들은 성경대로 살려가니까 말씀을 지키려고 하는데 육에 속한 신자들은 어떻게 꼭 그 말씀대로만 살려가느냐 하면서 자기들과 같이 하자고 그런 것입니다. Тэгэнгუутаа Иерусалимийн охтууд болохоор чинь одоо махбод дээр илүү төвлөрсөн. Шуламын охтууд болохоор илүү эзний үгэн дээр төвлөрсөн. Одоогийнхоор болохоор чинь тэ суугаад эзнэр анхаарах гэхэлэр за надад дараа нь болчих тэ хүрээдрээ гэдэг ч юм уу те ийм дүр төрхийг энэ харуулсан байгаа гэсэн. 믿음이 약한 신자들이 그 영의 길을 걸어가는 신자들 보고 자기들과 같이 가지 왜 자꾸만 너는 별도로 그렇게 특별하게 가느냐 하면서 돌아오라고 하는 거예요.
Тэгээ юу ч хэлэр чинь чи нөр бид нартай хамт байж л та яагаад тийш ингэ тусгаарлаад байдаг юм бэ гэдэг ч юм уу тий. Чи яг ингэ тийш өөр юм руу явчих нааш өрөөдрөө хамт ингэ ингэя тэгье гэдэг. Ингэ чинь гуруудтаад байгаа гэсэн. 여기 빌닷도 요배 친구 빌닷도 성경을 음. 많이 깨달은 사람입니다. Энэ 하지만은 예, одоо энэ Йовинаас Бэлдадыг харах юм бол Библийг бас тодорхой хэмжээнд мэддэг хүн байна тийм үү? Тэ? Гэхдээ 그 빌닷도 성경을 많이 깨달은 사람이지만 욥의 신앙의 경지에까지는 이르지 못한 사람입니다. тэр яаж хэлэр чинь а юуны юу лээ? Йовын төвшнөх бол биш байсан болохоор түүний хийж байгаа зүйлийг нь ойлгохгүй байна. 그러니까 욥의 신앙을 이해하지 못하고 자꾸만 욥을 정죄하고 있는 것입니다. Гэтэ яаж юм гэхээр тэр утгаараа өөрийнхөө зүтгээд одоо өөрийнхөө дүгнээд тий Йов дээр болохоор сөрөг дүгнэлт гаргаж. 욥이 걸어가는 신앙의 세계와 빌닷이 걸어가는 신앙의 세계는 다르기 때문에 자꾸만 빌닷이 욥을 시험하는 겁니다. Тэгээ яаж юм гэхээр тэдний Йовын найзууд нь ерөөхдөө тэгсэн тийм ээ. Дандаа яг өөрсдийнхөө дүгнсэн тэгээ дараа нь яаж юм гэхээр Йовыг дандаа одоо жижилж байгаа. 자, 그러나 욥은 그 시험에 넘어가지 않고 의와 경건과 정직을 끝까지 지켜나갔습니다. Гэтэ Йовын хувьд яасан бэ? Тэр одоо хинэн чирээд юу гэж хэлсэн байсан ч гэсэндээ өөрийнхөө тэр итгэлийн жанжин шугамасаа тэг өөрийнхөө итгэлийн тэр юунаас хөдлөөгүй бат байдлаасаа. 그러니까 우리도 하나님 앞에서 바로 하겠다는 정신을 가져야 돼요. Тэгвэл бид нэр бас яах вэ гэхээр бид ч гэсэндээ хүмүүс ирээд юу ч гэсэн ч хамаагүй би бурхны өмнө өөрийнхөө бат зогсох болно гэсэн ийм итгэлтэй байх хэрэгтэй. 성경대로 믿고 성경대로 살겠다는 신앙을 가져야 됩니다. Тэгээ бас яг бид нэр Библийн дагуу итгэж Библийн дагуу амьдрнаа гэсэн ийм тэг бат итгэлийг бас авах хэрэгтэй. 이게 성경보다 더 나가도 안 되고 성경보다 덜 나가도 안 됩니다. Тэгэхээр бид нэр яг Библиэс тэг Библиэс ураас гадна Библи рүү одоо Библиэд өнгөрөх цагийг багасгаж болохгүй гэсэн. 이게 좌로나 우로나 성경에서 치우치면 안 된다는 거예요. Тэгэнгүүт өгсөн бэ Библиэр гэсэн те чи эзний үгээс баруун тийш зүүн тийш бүх хазаараа гэсэн. 또 자기의 의가 아니라 하나님 보시기에 하나님의 의대로 나가야 된다는 거예요. Тэгэнгүүтээ би өөрийнхөөрөө биш те харин Бурхны өмнө Бурханд тавьсан Бурхны цензураар зөвхт байх гэдэг хичээх хэрэгтэй гэсэн. 하나님이 옳다고 인정할 때까지 참고 나가야 되는 겁니다. Тэгээ бас яхаа Бурхан зөв гэд хүлээн за Бурханд л таалагдах чухал болохоос биш бусдууд юугаад хань чухал бишээ гэсэн. 시험이 올 때에도 하나님이 옳다 인정하실 때까지 잘 참아야 됩니다. Тэгэхээр хүмүүс одоо бид нарыг янз бүрээр хэлж болно, янз бүрээр одоо нэг шалгаж болно тийм. Гэхдээ бид нар яах вэ? Бурхан нэг хүлээх хэрэгтэй гэсэн. 야고보서 1장 12절 말씀 보면요. 시험을 참는 자는 복이 있도다. 이것에 옳다 인정하심을 받은 후에 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것이라고 했습니다. 야고보서 1장 1장 12절. 네, 12절. Яков 1-ийн 12 дээр ингэсэнтэй сорилтыг төсвөрлөдөг хүн өрөөлтэй учир нь шалгуурыг давсан хүн л эзнийг хайрлагсдаг. Түүний амлсан амин тэтмийг хүлээн авна гэж хэлсэн. 아멘. 네, 그러니까 하나님이 옳다고 할 때까지 잘 참으라는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл бурхан за зөв байна болж байна гэж хэл хүртэл нь яах вэ? Бид нэр төвчөчээ гэсэн. 그래서 의를 세워나가는 것이 이게 대단히 중요한 것입니다. Бид нэр зөвхт байдал дотор тэгээ босгогдно гэдэг үнэхээр чухал. 의는 옳은 것이잖아요. 옳은 거. Зөв гэсэн үг шүү дээ тийм ээ зөвхт байдал гэдэг нь. 의와 또 경건. За тэгээ зөвхт байдал дотор төвчөөстэйгэр тийм. 경건은 이제 하나님 앞에서 바로 사는 생활입니다.
Тэгээ төвчээр гэдэг нь юу гэж хэлэх чинь бурхны өмнөд зөвийг үйлдэл хийж байгаа гэсэн. Зөв сонголтыг хийхэд өөрийгөө тэ барих хэрэгтэй гэсэн. 또 정직했어, 정직. 음. За тэгэнгუутаа бас юу вэ? А за 정직하다 гэхлээрээ 이제 거짓되지 않는 것이 정직입니다. үнэн шудраг гэсэн үг тийм 정직하다 гэхлээр шудраг үнэн. 욥은 그래서 항상 정직하고 또 의롭고 경건한 그런 생활을 했습니다. Тэгээ Йовын хувьд болохоор яасан бэ? Үргэлж яг энэ одоо бас зөвхт байдалтай, төвчээр дотор зөөлөн тэ тэгээ бас үнэн шудраг, зөв шудраг гэдэг ирхэмсэн ийм байсан гэсэн. 우리가 욥의 신앙을 다시 한번 보면요. 욥기 1장 1절에 거기 다시 한번 보세요. 욥기 1장 1절. Тэгвэл Йов намын нэгийг харах юм бол энэ дэр юу гэж хэлэхээр 욥은 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라 이렇게 소개하고 있습니다. за энэ дэр Йовыг юу гэсэн гэхэлэр чинь тэрээр өөл хөөгүй зөв шудраг гагаад бурхнаас эмээж ёр муугаас хол явдаг нэгэн байжээ гэсэн. 이제 순전하고 정직하고 하나님을 경외하고 악에서 떠나는 생활. 이게 하나님 기뻐하시는 신앙입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бурхны өмнө тааламжтай тэр амьдралын хэв маяг гэсэн үг тийм. Тэр нь болохоор өөл хөөгүй буюу тийм тэгээ зөв шудраг бурхнаас эмээдэг ёр муугаас холоор явдаг. Ийм 이번에 амьдралаар 그러한 явна. 신앙생활을 했기 때문에 아주 좀 신앙의 경지가 이렇게 높은 사람이었습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Йов ингэж амьдарч ирсэн гэдэг болохоор түүний амьдралын одоо чанар гэх юм уу тийм. Энэ бол маш тийм өндөр чанартай хүн байсан гэсэн. 거기에 비하면은 빌닷은 욥의 신앙의 경지에 이르지 못한 것입니다. За эндээс одоо энэ одоо Йовтай харьцуулах юм бол Билдатын хувьд болохоор чинь энэ Йовоос одоо арай жоохон тий юу гэх юм дутуу тий ийм байсан байх. 또 욥의 신앙은요, 그 하나님께서 자기를 연단하신 다음에는 정금같이 나오게 하실 것을 믿은 신앙입니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол энэ чи яасан бэ? Бид нэр тий Йов шиг амьдрах нь эцсийн дүндээ яадаг вэ? Заавал ялгалт авчрын гэдгийг бас би санах хэрэгтэй. 네, 욥기 23장 10절 보세요. 13장 юм уу? 23장 10절. 네, 23장 10절. 이것도 아주 Йов 23-의 10-ыг гаргах юм бол энэ дэр юу гэхээр 이것도 중요한 말씀이니까 보통 다 외우시는데 한번 네. 다 한번 읽어보시라고요. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. 내래 어떤 인들 23장 10절 말씀 좀 네, 보세요. 10절 다 읽어보시라고요. 네. За тэгэхээр Йов 23-ийн 10 дээр юу гэсэн хэлэхээр гэвч тэр миний замыг мэддэг тэр намайг шалгасан бөгөөд би алтмит урагш гарч ирнэ гэж хэлсэн. Амен. 하나님께서는 나의 가는 길을 다 알고 계시다는 거예요. Тэгээ бурхан миний одоо явж байгаа замыг бүгд нь мэдж байгаа гэсэн. 내가 고난 당하는 거, 내가 시험 당하는 거, 내가 어려움 당하는 거 하나님도 알고 계신 겁니다. Тэгээ би зовлон эдэлж байгааг, би сэтгэлдээ шаналж байгааг, би дотроо ингээ ганцаардж байгааг бурхан бүгдийг мэдж байгаа гэсэн. 왜 그런 시험을 주시느냐? 바로 나를 연단하시기 위해서, 즉 단련하시기 위해서 주신다는 거예요. Бүгд яагаад заавал ингэж байгаа юм? Мэдж байгаа бол бурхан яагаад энийг хүмүүс мэдчихсэн. Бурхан мэдж байгаа бол яагаад болохгүй байгаа гэдэг ч юм ингэдэг шүү дээ, Тэгвэл энэ юу гэсэн бэ? Тэрний шалтгаан юу юм бэ? 왜 나를 단련하시느냐? байна гэж. 왜 나를 단련하시냐면은 바로 나의 믿음이 정금 같은 신앙이 되게 하시려고 단련하신다는 거예요. Тэр юу гэсэн бэ? Энд дэр түл юу ярьж гэсэн чинь тэгвэл энэ чинь яагаад ингэ хүлээж авахгүй байгаа юм бэ гэсэн чинь миний итгэл гэдэг зүйл дээр надад шалгалт явуулаад байна шүү дээ гэж хэлж байгаа, Шалгалт. 이게 내 믿음이 좀 더 성숙한 믿음, 좀 단련된 믿음이 되려면은 이런 시련을 많이 겪어야 된다는 거예요.
Өөрөөр хэлэх юм бол миний итгэл те одоо надад өгөгдсөн байгаа тэр итгэл гэдэг зүйл эзний өмнө жоохон гээд нүндэг одоо болгогдож те одоо юугаар ярих юм бол те махаар ярих юм бол жоохон гээд шүүрхэ байгаа биш байгаа да те энийг дахиад жоохон болгох хэрэгтэй байгаа биш байгаа да гэж ингэж бид нэр харах хэрэгтэй. 이게 아무런 시험도 없고 고난도 없고 평안하게 신앙생활하는 사람보다 많은 시험과 환난과 고난을 겪으면서 믿음을 지킨 사람이 그 신앙이 더욱더 정금 같은 신앙이 되는 것입니다. Ингээ бид нар бодохдоо юу гэж боддог гэхээр энэ амьдралд ингээд ямар ч одоо юугүйгээр ямар ч одоо нэг тийм сорилтгүйгээр тэр нэг сайхан тухтай ч юм шиг тайван ч юм шиг амьдрахыг хүсдэг. Гэтэл яг үнэндээ тийм одоо амьдралын хэв маягаас илүүгээр үргэлжид нэг гал тунтар бит ингээд шалгагдсан юм шиг амьдарч идэг ийм хүмүүсийн итгэл нь юу вэ? Илүү ингээд нэг одоо цэвэршигдсэн тий илүү ингээд шалгагдсан байдаг. 근데 그러므로 나에게 시험이 오는 것은 아주 영적으로는 유익한 것입니다. Тэгээд тийм учраас яах вэ бэ? Надад магадгүй ямар нэгэн байдлаараа шалгалт ирж байна тий надад руу ямар нэгэн тийм одоо юу одоо сорилт ирж байна гэх юм бол бид нэр яах вэ? Нэг талаараа уул нь бол баярлах хэрэгтэй. 아무런 시험을 당하지 않고 신앙생활하는 사람보다 많은 시험과 고난을 당하면서 신앙생활하는 사람이 훨씬 더 유익한 것입니다. Тэгэхээр бид нар те энэ дэлхий дээр нүдэнд харагдаж байгаагаар бол бид нэр тухтайхан шиг сайхан амьдарчмаар байгаа гэдэг. Гэтэл яг үнэндээ тийм биш байх нь те илүү одоо цэвэршүүлэгдэх гэхэд сонгох нь уул нь илүү танд хэрэгтэй гэсэн. 그래서 네. 시험과 그 고난이 올 때에 하나님께서 나를 단련시켜서 정금 같은 그런 믿음을 갖게 하시려고 주시는 줄 믿으시기 바랍니다. Тэгэхээр тийм учраас ямар нэгэн тэ сорилт тэ ийм тэр зүйл ингээд тулгарлаа гэж бодоход эзний өмнө би яагаад гэхээс илүүгээр тэ цэвэршүүлэгдэх боломж гэж ингэж хатаг байх нь чухал байна. 그러니까 이런 많은 시련을 겪어서 정금 같은 신앙으로 만들어진 욥하고 그런 시련을 겪어보지 않은 빌닷하고 어떻게 신앙에 같겠습니까? За тэгвэл одоо жишээлх юм бол тий одоо хэдүүлээ энэ дээр харахад ч гэсэн өнөөдрийн агуулга дээр харж байгаа Йов болон Билдад хоёрын байдлаас харахад ч гэсэн тий нэг нь ингээ гал мэт шалгагдчихж байгаа нөгөөх нь магадгүй тий тийм шалгуурын талаар мэдэхгүй ийм ингээ хоёр хүн байна. Тэгэхээр тэгэх юм бол энэ хоёр хүний итгэлийн түвшинг нь яаж харьцуулж болох юм бэ тий? 그러니까 그 빌닷의 입장에서는 욥의 그 신앙의 그 길을 이해하지 못하고 있는 것입니다. Тэгэхээр одоо харах юм бол яаж үгээр чинь хин юуны Билдадын хувьд болохоор чинь Йовын тэр байдлуудыг ингээд ойлгох төвшний яриа биш гэсэн үг. 욥은 앞으로 또 그 구세주가 오실 것과 또 하늘나라에 데려가서 하나님과 같이 살게 할 그런 소망을 가졌습니다. Тийм юу гэж байна вэ? Цаашаа Йов тэр шалгалтуудыг авсны дараа яасан бэ? Цаашлаад эзэнтэй хамт алхах тийм нандин боломжуудыг ингээ олсон байдаг. 그 앞으로 이제 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리를 하늘나라로 우리를 이렇게 그 부활시켜서 같이 하늘나라에 인도하실 것을 벌써 욥은 그런 신앙을 가졌습니다. Тэр одоо тэр Йовын хувьд болохоор яасан бэ? Дараад нь тэр магадгүй энэ дэлхийд амьдарч явах үедээ үнэхээр галаар шалгагдаж байгаа юм хүмүүс ойлгохгүй ч гэсэндээ маш тийм хэцүү байдлуудыг туулсан. Гэхдээ эцсийн дүгнэд харуул яасан бэ? Тэрээр төгсгөл нь маш одоо ерөөлтэй байсан. 그러나 욥의 친구들은 이것을 모름으로 아주 초보적인 진리를 가지고 욥의 신앙의 세계를 무너뜨리려고 한 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол хүмүүс л харчин Йовын тэр байдлыг одоо ойлгохгүй байгаа учраас бүү битгий одоо боль гэсэн ийм л саналуудыг тавьж ийн гэсэн. 이렇게 마귀가 성경의 보편적인 진리를 가지고 욥을 시험해서 넘어뜨리려고 한 것입니다. Тэгэн гутаа тэдний үжилэр чинь ер нь ингэдэг штэ чи яагаад ингэхгүй байгаа юм бэ гэсэн л юм ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ байдлыг харах юм бол юу вэ? Яг одоо гүнзгийгээр харах юм бол яаж гэхэлэр чинь Йовын нэг талаараа итгэлийг нь итгэлт нь сорилт болж өөрсдөө ч мэдгүй хүний итгэлд сорилт болж байгаа гэсэн үг. 이제 불신자들이
우리 신자들을 핍박하는 경우도 있지만은 신앙이 경지에 오르지 못한 사람이 신앙의 높은 경지에 올라 있는 사람을 핍박하는 경우가 많다는 것입니다. Тэгээ бид нэр тэгээ ерөнхийдөө одоо яг ингээ амьдрал дээр харах юм бол тэ итгэлийн түвшин өндөр хүн гэхээс илүүгээр тэ итгэлийн түвшин ер нь нийтлэг байгаад тэрэн дээрээ одоо нэмсэн юутай тэрний хажуугаар нь итгэлийн түвшин нийтлэг гэрнээ шүүмжилдэг хүмүүс нь илүү олон байгаа юм шиг санагддаг. 이제 믿음이 신앙의 경지에 올라와 있지 못한 사람은 그 신앙의 경지에 올라와 있는 사람이 하는 행동을 이해하지 못하는 것입니다. Тэгэхээр нөгөө нэг итгэлийн одоо тэр нөгөө юугаа тий байдлыг мэдэхгүй итгэлийн тодорхой хэмжээнд тэр нөгөө одоо юу гэх юм дүрмийг мэдэхгүй хүн яадаг гэхээр шүмжлэл төрүүлж тавина. 그래서 초보적인 진리를 깨달은 자기들의 그 신앙과 같이 하자고 이렇게 그 미혹을 하는 것입니다. Тэгэхээр яаж гэхээр анхан тийм учраас шүүмжлэл тавьж байгаа шалтгаан нь гэсэндээ тэднийг нэг талаараа буруутгах арга байхгүй. Яагаад тэгэхээр тэр хүмүүсийн төвшнөнд юм учраас шүүмжилж байгаа гэсэн. 이 진리를 지키기 위해서 여러 가지 고난과 시련을 당할 때 우리는 절대로 말씀을 양보하지 말아야 됩니다. Тийм учраас бид нар яастай вэ? Үнэн дотор байгаа одоо тэр нөгөө нэг юу тий үнэнийг юун дээр үнэнийг бариад хүмүүс ингэ шүүмжлэх гэж хичээдэг. Гэхдээ бид нар тэр дунд юу гэх вэ? Үг бүрэнд нь анхаарад ч үгтэй нэг хөөцөлдөх шаардлагатай гэсэн. 또 신앙을 무너뜨리려고 하는 사람들은 그들도 성경을 가지고 와서 이 가까운 사람을 통해서 넘어뜨리려고 하는 것입니다. Тэгэнгүүт хүмүүс бас яадаг гэхээр өөрсдөө нэг Библи барьж ирээл бас буруутгах гэдэг тийм. 예수님께서도요, 그 마귀가 시험할 때에도 성경 말씀을 인용해서 예수님을 시험했습니다. Тэгээ бид нэр харах юм бол муу нэгэн ч гэсэн бас Иесусыг яахтаа яаж ирсэн бэлээ? Цорхтой тий Библийг барьж ирээд тий нэг мэддэг юм шиг ингэж бас дайрч ирсэн шүү дээ тийм ээ. 그 특별히 예수님이 마귀로부터 받은 시험 중에 하나가 그 성전 꼭대기에서 뛰어내려 봐라. 그러면은 발이 돌에 부딪히지 않도록 이렇게 천사가 지켜줄 거라고 이제 했습니다. Тэг юу гэсэн бэлээ? Чи тий сүмийн ороод гаргацсан би чи ингээд болоо доош унчаач харъя л да тий гэжсэн тий бүр магадгүй хин тий чамайг унах үед чинь хөлөө зөхиод аавна гэсэн үг Библиэр бас байдаг штэ гэж ч юм ингэж хэлж байна. 그 말씀이 마태복음 4장 6절에 나와 있는데 마태 4장 6절에 보면은 시편 91편 11절 12절에 있는 말씀을 마귀가 인용을 한 것입니다. Тэгэд энэ болохоор муу нэгэн хэз хаана ярьж байгаа гэхээр Матай номны 4-р бүлгээр ярьж байгаа. Гэтэл тэр болохоор чинь тэр одоо хуучин гэрээний дуулал номон дээр байдаг үгнээс ингээ барьж аваад ингээ хэлж өгч байгаа гэсэн. 뛰어내리라고 할 때 마귀는 시편 91편 11절 12절에 인용해서 저가 너를 위하여 그 사자들을 명하시니 저희가 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하시리라 이렇게 이 말씀을 인용했습니다. Тэгээ өнөөдөр юу гэсэн бэ? Тэг би чамайг юу хөлөө зогсчих хэмээн эзэн ингээ чамд хамгаална гэж байгаа гэдэг. Библийн үг болгоныг ингээ хэлж өгч. 그러니까 미혹하는 자들도 성경을 가지고 미혹한다는 것입니다. Тэг муу нэгэн яадаг вэ? Эзэн одоо тэр өргөдөгдөж гэсэндээ юу вэ? Библийг барьж өргөддөг гэсэн. 이단들도 성경을 가지고 미혹합니다. Тэгээ муу нэгэн одоо тэр буруу урсгалын ч гэсэндээ яадаг юм бэ? Тэднэр бол хамгийн их Библийг барьж явдаг. 성경을 가지고 예수님을 넘어뜨리려고 미혹했을 때에 예수님께서도 또 다른 성경을 가지고서 마귀에게 말했습니다. Харин эзнийг яасан бэлээ? Эзнийг барьж аваад юу яах гэж яхад нь эзнийг одоо нөгөө нэг үгээрээ тий барьж авах гээд муу нэгэн оролдох үед Иесус яасан бэ? Дахиад өөр нэг үгээр түүнийг бас ницаасан баг. 바로 신명기 6장 16절에 있는 말씀을 가지고서 예수님은 주 너희 하나님을 시험치 말라 하였느니라. 그 말씀으로 이겼습니다. Тэгэнгუутаа эзэн яасан бэлээ? Юу нэг тий
Дэдхүүл номны 6 дугаар бүлгийн үгээр 6 дугаар бүлгийн 5 дугаар ишлэгийн үгээр тий чи өөрийн бурхныг битгий сорь гэдэг гэж хэлсэн. Гэт ингээд шууд цаач. 근데 마귀가 우리를 시험할 때 우리도 성경 말씀을 가지고서 이겨야 됩니다. Тэгээ бид нартай ч гэсэндээ муу нэг яадгийн дандаа юугаар харцдаг вүлээ? Үгээр ч гэсэн орж ирнэ. Тэгвэл бид нар буцаагаад явах хэрэгтэй. Үгээр хариулах хэрэгтэй гэсэн. 이제 성경의 바른 뜻을 깨달아야 됩니다. Тэгэхээр бид нар явах хэрэгтэй. Библийг зөв утгаар ингээ ойлгох нь чухал байна. 이제 이단들은 그 성경을 가지고 자기들의 교리에 유익하게끔 그걸 이용을 합니다. Тэгэхээр бид нар яадаг гэхээр муу нэгэн одоо буруу урсгалынхан ч гэсэндээ Библийг бариад тий ингэдэг гэсэн тий. Тэгэхээр бид нар тэр хүмүүсийг ч гэсэндээ тэр хүмүүсээс өөрсдөө хамгаалыг бол бас ялгаахгүй Библийг мэддэг байх хэрэгтэй гэсэн. 근데 우리 인간은 하나님 앞에 볼 때에는 참 깨끗하지 못하고 벌레와 같고 구더기와 같은 그런 인생이라는 것을 여기 빌닷은 지금 말하고 있는 것입니다. Тэгээ эндээс бэлдаад үсэн мэлэр хүнийг тэгээ хэлсэн те хүн тийм учраас юутай адилхан гэсэн байна. Өт хорхой шиг ямар сул дорой вэ гэдэг хэлж. 감히 인간이 어떻게 하나님 앞에 우리가 드러낼 수가 있겠느냐, 자랑할 수 있겠냐고 합니다. Ийм хүн ийм байж яаж бурхны өмнө те бурхны өдөөс ингэж үг хэлэх гээд байгаа юм бэ гэд. Нэг талаараа Яовыг одоо нөгөө үгүйсгсэн гэсэн те. 그러니까 우리는 항상 하나님 앞에 참 겸손한 자가 돼야 됩니다. Тэгээ бид нэр ямар ч үед бурхны өмнө яах вэ? Маш тийм ээ даруй байх дээр анхаарах хэрэгтэй. 내가 뭐 좀 잘하는 게 있다 할지라도 그걸 가지고서 교만하거나 또 다른 사람을 무시하면 안 됩니다. Бид нэр магадгүй одоо хэн нэгэн хүнээс миний итгэл үү эсвэл ямар нэгэн зүйл арай жоохон юу гэх үү нөгөө нэг арай жоохон их чим шиг тий гайгүй чим шиг санагдаж магадгүй. Гэтэ тэглээгээд одоо бусдыг ч юм уу тий үл тоож болохгүй. 그래서 이 성경을 참 바로 배우는 것이 중요하고 또 성경을 바로 가르치는 게 중요합니다. Тэгээ Библийг бид нөгөө зөв сурна гэдэг маш чухал. За түнчлэн мөн зөв одоо заана гэдэг бас бүр чухал. 이게 똑같은 스승 밑에서 성경을 배운 사람들도 한 사람은 바른 진리를 세워나가는 참 목회자가 된 사람도 있지만은 한 사람은 잘못된 성경을 잘못 가르치는 이단에 빠지는 사람도 있습니다. Одоо яг ижлэх ингээд нөгөө нэг Библийг ингээд хамт сурч байгаа нэг багшаас гэх юм уу те хамт сурч байгаа хүмүүс ч гэсэндээ яадаг гэхээр нэг нь одоо нөгөөх нь зөв ойлгож байхад нөгөөх нь яадаг гэхээр шаал буруу ойлгоцсон. Тэгээд нэг нь зөв ойлгосноо хүмүүс цаагаад явж байхад нөгөөх нь бүр буруу ойлгоод сүултээ бүр нөгөө нэг буруу урсгал руу хүмүүс дагуулж явж байгаа тохиолдол ч гэсэн байдаг. 그래서 우리는 베드로 사도가 한 말처럼 성경을 사사롭게 풀지 말아야 됩니다. Тийм болохоор бид нар одоо тэр Петр дээр хэлсэнчлэн Библийг бид нар өөрийнхөө дураар ингээд нэг одоо хөрвүүлж ингэж болохгүй. 성경은 성경의 원리에 맞게 해석을 해야 됩니다. Тэгэхээр бид нар ясна Библийн дагуу тий одоо орчуулах нь их чухал байна. 자기 생각대로 함부로 성경을 해석해서는 안 됩니다. Тэгээ өөрийнхөө бодлоор ч юм уу тий дураараа ингээд орчуул болохгүй. 자기 유익을 위해서 성경을 이용해도 안 됩니다. Тэгээ бас өөрийнхөө надад ашигтайгаар тий Библийг бас ингээд ашиглаад иж болохгүй. 그렇게 하다 보면 그 사람들이 바로 이단이 되는 거예요. Тэгээ хүн яадаг гэхээр өөрт ашигтайгаар ашиглаад яваад тусмаа нэг мэдэхэд юу болчдөг вэ? Өөрөө нөгөө буруу урсгалын нөхөр болцсон явчихдаг. 모든 성경은 신구약 성경의 모든 원리에 다 맞아야 됩니다. Тэгэхээр бүх Библиуд яах гэхээр шинэ болон хуучин гэрээний одоо тэр зохицолтой таарч явах хэрэгтэй. 그래서 성경을 바로 배워서 바른 진리를 증거해서 죽어가는 영혼들을 살려내는 일을 부지런히 해야 되겠습니다. Тэгэхээр бид нэр яах вэ? Библийг те зөвөр сураад, за зөвөр дамжуулаад тэснэрээ үнэний хүмүүсийн төлөө те бид нар бас одоо үйлчилж өгөх ийм ажилчид болох нь их чухал юм. 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 제가 기도하고 마치겠습니다. Яг хэдүүлээ өнөөдөр энэ үргээ дуусгая. 하나님 아버지, 오늘도 이렇게 하나님의 말씀을 배우게 하셔서 감사합니다.
Эзэн минь та энэ өдөр таны үгийг сонсох боломж өгснө төлөө талархъя. 빌닷은 일반적인 진리를 가지고서 높은 신앙의 경지에 있는 욥을 이해하지 못하고 정죄했습니다. Өнөөдрийн агуулга дээр Бэлдад нь өөрийн төвшнөрөө гэхдээ таны үгийг бариад илүү гүн төвшний Йовыг унгаах гэж оролцсон талаар үзлээ. 우리의 신앙도 좀 더 성숙한 신앙이 되게 해 주시옵소서. Эзэн минь бидний итгэлийг таны өмнө илүү гүн болгож өгөөч. 그래서 바른 진리를 잘 세워나가는 자들이 되게 해 주시옵소서. Үнэнийг зөвөр дамжуулдаг хуульдаг нэг байлгаж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 네, 수고하셨습니다. 네, 네, 수고하셨습니다. 자, 오늘도 그러면 마치겠습니다. 자, өнөөдөр тэгтэл ингээд дуусгая.